Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Mole whaonga. Awhio mai a, I lau ainga. Le no whaanga e matua whaata uaina i so o stangata. A oe whaata pena i mono tu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga i da malai vane de tele. O na e a ngaine i lau tūtou wavani, o lo o iai le tātou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loi le security. O na e ulu whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava no na mātou ofi. Le whale ono airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e i le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua a e lua so mara lima ta la mo whanau i lalo se furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le te tongi online o na whaani leo lauri City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se whaenga le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa pupua o ta pena i lau whainga mlanga. E sili lava lau ainga monu, le whane yolo airport VIP ko. We will not hide, Famalosi keep the flame alive.
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome.
E le alofa mātango fio le alofa tau muli muli o le alofa e teitama o le alofa e le mawai o le tua. Awa o lona alofa lea ua mawhai ai o na tātou au lia le nei fiafi. Ia, vai atu le whaasaunga o au ma le atu folasa i le mai moanga sa moa i so o se tafa o le nei kelope. Ia, le fo ua ki mai lau TV, ia ua whaola au dara o lau wifi. O fea lava le, po le a fo i le tūlanga o devices o lo mwhai ona e whaafonga ma sila ma mai moa ma iele nei vanga o le fiafi. Ia, o le tau au na. O le tau au na e fia i so se mea e ata ia e ti kai so nga se mea io asiata fale malu o le tama e uru po o e au le lei ia o kai kele e fia fo ia mataina le nei tau tua ma le nei au nanga le nei vanga o le fiafi i le lofa o le tua ia e mavaya me e fai le tangata ai le liu ese fofonga lofa iova. Ia wa le tautuaina o Samoa i le nei fo i vaenga o le afiafi a mai sala amtaino le nei vaiaso. E le iase mea tātou te mawhaia. Pe a le ai le atua mai tātou. Ia o le tau au na masani le nei, ia o sauni foi. Ia wa le porokalame tāpenaina mo le nei fo iaso. I le te ma le ano ai. O le mata upu anoa ma mata upu taua. O le a fea i le tātou porokalame ma le tātou fasoa i le nei fiafi. A e mua iso wafe ia e whaamanusina le anga le lei ma le alofa o le tua. O upo le tosi vivi e tuia o tau ia Jehova a wae le lei lava o ia. A wae whaavavau lava o lo na alofa. O lo na alofa e mai le au ngā tupulanga i le au ngā tupulanga. E le li liu e o le whaavavau. Ai whi mai upo le tama o tā vita. O le whaisalamo o le tama e pese. A o le tupu pito i la ititi lava le nei o Israelu. Ngā ngofo la kama ma whaakongu lo ngā nganga. E le i whaakongua lo ngā ainga, e le i whaakongua ka ngaka, e le i whaakongua ngā uso mauna tua whawhine. Aina nofo le tama lea ma whaatonu lo ngā nganga. Whamai, lo ua ngā ngai. Whaamangu i a Jehova. E le i whamai, lo to aluai pe fa pe mai lo tamai lo to fa fine la fa na ue fa manu ia Jehova o le mea mua nga ngofor kamalea po le tupu le ta vita fa atonu he commanded his spirit mai lo wanga ngai fa mangu ku ia Jehova. O mea uma foi o i totonu i a te hau. Wha manu lo na suafa pa ia. Sau mara wha mangaku muri ai aua foi. Ne i ngalo se mea e tasi o ana mea alofa. O le anganga le nao le nei viafi. Ai se ai mafua ingo fia e wha kongu lo ulanganga. Ka kia ka vika wa umanga whaiare tala. Ai tangoa asia tai e tangoa e oe e whaatonu lo wanganga ai sea e ise mafua anga ka kaunga whaamangu ia Jehova. Ola. A whaafewhea ea o le ua e sila mai o lea uke mahalosi mo uola mo ukaukalaku. O a wha. O a ni whaau whaoe whaau. Pe ana malole maliu maleoti. Ioi. Se mea manu. E le yala se mea la alai fuanga. Ai a whai wa e maua le nei aso o tau ia u whato a malai fua mai le nei tae o peo isa la elu ma a. Ngai a uwo mauso ma ngai whelengi rei o. Tei lo o le loto whaatasi. E ke au lia lo se aso fau lo ua ngā ngai wha manu ia Jehova. Ai sea. O le urua i vā venga wa e au maia moa au le nei aso ua toe tātā le leilo u whatu. Tau te sila fia, o le ko akele o ka ngaka lai kalo ia e oki ia. Ioi, e iei tangata lai tatalo, o lai ka ui lea kua. Se wha hoki ia lea li ila le o lea li ile la lea la amawai mako, o lea li ile la lea e ha, e iei tangata lai talo ia e oki.
E iei tangata lai talo ia e la vea e iei se mea ma e safa ai ngi o mangu anga ku mau e kanga kalai whapenga e sa oa e iei tangata lai talo wa kou sila tu fo ile nei weekend ma leo mai o isi e wani i o mai ai e kalo uma ia o waru waku ia se i loka hau i Samoa lela nana leina ma losi lo ulo tona nei e kar pese le pese ko i hanna ma le vainga ia le matuti o kango aku si lo ua tele le alofa o le fa aula mai o ma vau lea o ka se alofa inga kele awa o le kaimirengi makua inga unga waisi kangaka ia loka lo le ri o siata ia fa o lo le o tire lile ia matua fasia lo wanga ngai fa manua tuia ile li o mea uma fo yo totonu ya te fa manua tu ilo na sua fa pa ia ai ia aua lavange ngalo ia ke se me tasio ana me alofa kasio me alofa nga kuinga mai ele atua e ala ilo na halo Yesu Keriso ese mai de me alofa o le kaulanga kong yola alonga alo peli ole me alofa piko isili o ke ngofo ma o lo ufa akua lea e le tu ulafo ina uele tua me alo faranga o le au ke o ai fariseu ma o sapi ai ma o mali o le me alo falena e afu ai o na malosi pe o le faku o le lionga o le ku ai ngo yuka le faku rea ai sea leanga e mavai o timunga e mavai o afa e toe langi le lei iyo o ka ngaka fo i e kau pule o le ngei soifuanga e le kai ngai usei unga le lei lala na o fa malo si au lea e loa wa taulo o loto le tusi a Roma e valo fa i pasu valo i fo ngai runga le can we have that Roman 8:18 please wa ka ua i lo loko wai lea ka ua if you can find that please. Can you check that? Put it on right now, please. There you go. Romans 8:18. The Apostle Paul wrote, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So this is nothing. This is nothing. You threatening me to come to Samoa and get arrested, you threatening me to come to Samoa and get thrown to jail, it's nothing. It's nothing. Pator whaaftai I lea tua. Maua le lo malusi. Manuia le tua I lo ainga. Manuia mea uma. Le hai se mea ka kou ke popo le ai. Le ai se mea tātou te antua tu vale ai. Anga o I loa e whango I le ola I ngei mea. Anga o I loa le muka anga lea o le wha moe ya ke riso le ruling le anga au mai ngei. Wo whai aku. Ai. Se o makua I ho ke mo fefe. O le upu moni ma le upu tautino. O le atili ai lea. O na wha maalosi o le fatu ma le loto ma le ngutu. O ke kaamilo kuai se I kako ai kuawa. E umo me mai I kako maka upu. Ai ono o leo te le amatanga o le tātou porukalame. O leo te mana o se I whaavevela lo whaakua langa o le mea ua tupu. Ua o te le mana o tau te maangoto ai maro tātou whaatuatua. Kako uma o kou ia lo lofa e le ngata o le porukalame. Ai tātou te tutu whaatasi sa ilinga o le amio tonu. Whaafeka I kele. And I must take this opportunity to thank you. Le ango ai o tangata na meli mai o susunga I whaafea ngainga o nisi o
tangata fai pisinisi o wo o nisi o tama o tina o uso o tua whawhine o nisi o whahanau o ua mawhai o ngā so o kanga mai ringi poro kalame na tato o whailoa ai pe tau te le i whailoa ai ka ke māsangi iska ngaka wa meli mai for the first time ke loi sa o le lele kala le māsangi ngō whaaso atu. I don't care how much you know, but I want to know how much you care. Ke roi. E isi ka ngaka whako a o wa aia lea o lai maka ringi por kalame. Ua meli mai se parakalafa ke le maa mai le tu alalo. E wingan maka upu lea mo sa moa lea e. Wa kou sila. Yes. La ua whaile ruling a Rosella. E le kadia inga la AVL le kaunga ula kuisa moa ma ko keisi a Julai le suruongo. I will 28 e uma ufo i mai ai. Ai so uksau pea se i ufa fitai atu. E la isi ka ngaka le whaka uwa ia kunga. For the first time mo kwa meli me harangi o ngi ka ngaka. Au mai le kua lalo. Some of those people or some of these people o lo o fai ngā ruenga i maka ngā ruenga o leo re kai miringai. Oh, I thank God. Whaafikai lea kua. Whaafetai i lea tua e tāpena ina lau case le nei. E reveal umamai ai ma whaailoa umamai ai. E nai tangata lai whai ngā ruenga le kau pulenga lai whai Samoa i le makanga ruenga o leo ma le awari ia mo au. Don't you worry, e whelelei kwai runga i ngai akau tau te iloa. Nei te ua tau whaabea, and let me say this to you. I will say this specifically ia ki oe li mongi, ia ki oe whongo koe, wau kei ro o rua le makua rua evil mai a rua kau pulenga ia ki a uma kaki ia le si au wangai. O tau tui la epa, o tau ia. Ele ori se lau pasenge nga, ele ori se lau pasenge le o lau lewo fa. I'm saying this, o ke le fai aku o so fa mawalunga. Ai o ke kalango aku o nga o le mawalunga o le aku o lo ia ke. Ai pawanga o la uma aka kau ke fetau ia. Pawanga o la uma aka le kau ke pingi ai. Kou ke o mai ia ke a uma kou whailonga, kou ke o mai ia ke a uma kou ka mau a inga, bring it on. Bring it on. Ngare ka sia o ka mai fasila au reu ke rua koi ma uia oko. Ngā ore suafa o Yesu ke riso. Ka ku fitau iai. Yes. Pawanga. Ai se iau koe whaiaku le sikala lea. Ele o se lau pasenge o lau push ma lau exposure lea a waku mua ia u kou le kou ke whea ngai. No. E kou ke le i kai wheiloa ai mare kūlanga fo i lele o le alu waku a o le mea lea li mongi maua uma ia u a whea wha solo kui ka ngakanga e whai a whea ai e ei mangisi o wha masingo e ei ea i leo au whai atu e o vek le ai o kele I am nobody, I am nothing a o lea kua lea ia ki au ia leo au whai aku i oe auange i e whaapea o ke le o sao whai malau whailo lo wolanga. I'm telling you that. Oe lea le pule li mongi a yafi. Lea o ke sao whai ma le whailo lo wolanga. Lea o ke sao whai ma le history o le mea nga mawaila kari o lo uso i auskadia. Kongeki drugs. I have everything with me. Leke i New Zealand. Leke New Zealand. Le sa e le maliu, le whaiko maliu ingei. Anga live ma ko wang ngafiri maliu o ai ngale in loa isi ai lenga isawan. De ke ngi usila. Ai ukili fa ukili le ila ngai le ka ulo ulo ko le. Ile defamation za ngai ma ngai. Au fa kwai. Nga ko ngai fa ki armelia. Ele le ya langa nga o ule i ele isu mai le ato.
ai se o koe fo i mai se i fea kula ukala lea. Or ko mea lea ko mai ko fai mai ai ma fora fola mai ai. Ea. Ko ke o ninga sa moa. Ah, lewa fai aku ya ke oe. I have the whole history, o le history au mea fai. Ah, le o te fai atu. Ko ke lo o ko le mele ko ke fea ngai ma ur kai mirengei. O leo ko ke fea ngai ma la professionalism. Ko ke le ikai kai ko fe ko ai ma la personal. Ko ke le o ke ka alo personal lo ya o ko. E ko ke ama ko kai ko rua. Ah. E wa fa ya tu. Lela o ke kalangoa personal ko lo ya oe e divorce oe ro ko rua. E wa fa ya. Fa so awa o ka ngaka ngai ko ke mirikingo. O ka ngaka ngai ko ke mirikingo, o ka ngaka fo inga le ka ua mai ya ke. E o oi meo malai va alele fa wai. Oh. Se awe ke fafang war ka lako. Awa ke fafang war ka lako. Ma fau ya mea leanga ma mea pilanga faisa moa. Omi faangi wale ale. Awa lava eke. Don't you ever want me to go there? Leanga eke maka ngau mea nga fai. E maka ngau mea nga fai. Ale wo fai aku. Mata ngā. E maka ngā kele. E ia wa fea leo ke ngofo maa. O e mala ni me leo ke fai aku ya. O e awai ke ka alo le piko lea. E ke oso i o ma e lau mai aku ngiau leo. That's good. Ma ngai leo e kango e ka umai wa o kou leo corrupta nga. O e popole e a o kongi sifi. O kongi sifi. E wo fai atu. O le upo moni. E le fai ngō fie i o le fai ngō oe tu loa. And I'll say this. Le wo fai atu lava lo uloto mama. O e ia malau ferua ile ke ferua ingi usila. Ku lou sa moa mawhawhea ngainga ma se uka mawhale nganga ma whawhonga na i o mantua. O lau ferua ile ke ferua e le fai ngō fie le kai se si o ngifo tu loa. E le fai ngaka. E le fai ngaka. But e le eise mea kau ke maua. E le that's not me. E o fak. Nanga ele ke ifa makai ya uelo uainga le suafa ko kingo ma suafa laua lunga. E yeri ko fa mar fa ukanga ai wo ke expecting o se angelu langa o for kang kaula. O makai lau video muri ma u for folanga ya ma u kala kau fa fai. O kalanga anga palasi mai au fa makalanga nga ele se fa aula kanga ele o ke kau avea suafa ma walunga ma ku ainga ma le fa alo longa wa mai ko kele o kanga ka le tunu u mukulanga mo ko fie mai mawai. O ea ia o levanga kaunga wha amuka e se silo o langa mau karakarangoa i whai. E su ea o ingengi usila fasia ia ma oile mea ngai ki whero rua iei. Yes. Ea. A wafo i la u te langona a whai e corrupt e le ma whai ngaro ka o e leo i Samoa. No, let me say this. A whai o lau whai ngā lea pei o resifi e le you are untouchable in Samoa. E ma whai anga u turn evil. So e lo mara me ke iai. O ngai lo le sa mora ese lo me ka o ula vavali. O fai aku. Yes. Awa o ke la ngongo me le ke manga o ai. O le me foi le a fa fonga mai le malo sa moa ma o ko ia le au fai por kiki ma o ko ia. Se i vanga nga o le me le ko ke fia va ai iai. I nguku o kou ka ngaka porkiki ia i le iloa control o la ko nguku. Ia o ngā mailo le control o el public. Yes. However, e whea kulea, kuloua, lewa o fia sau se i kako whaasoa ma kako
a wale ango roar ko kula fongo a failoa ua ko kaula malama mai ko kula fongo ele mfainga fa afile muar ko kula fongo ko kanga kaia ele o ma kongi angelu ma awa e te tau fa afia tafiti nei ni usila leo bo fa yakula kala yaki oi awa a fai o e maua le havanoa e te fea lua iai ma e sau ma e arua kuma mea uma aua e ke seu ka filia na ngaa aua ioi leo o fai atu fai talia o e po ani au me a leo ki fai akula ukala lea anga le no maua neina iau mana tua fa longo le mai o talinga havonga mai Samoa wa umana e no fo fai au forfolanga i Samoa e ke lero fale wila kulo wa fa fonga la tulu o manga e fai au forfolanga ke le kulo fale wila ele meu kingo foi fa vesenga mai Samoa fa mkalanga arka kale a senga le mai langa e ele le kupu e hayo se mea nga ko wiloa lea le ki nga e kau aveles kangaka ai le se mea ko kula fongo fai ai ko ke ngau la e vakua u loka ai ko ke le mvengo wo ifo loka ngu ku re ko inga kangaka fa ka singa ai le pale mengi fa ka singa yanga mea nga fai le fo ko sa ko fai mai yang kala le fikawi ale o fai atu ya la o fai atu o ke fiaro rua ile mo la manuka every day o ke ile mo la manuka o awia male le o fai atu mon se ngo ka ola mai yango ola mai se ainga violence ya kile ai sa ukala o ke le fa pe langa upu el apostolo paulo a pericome le asovar bo ioe pericome le asovar o farsaio o farsaio sa o kula fongo o a uma me uma o fasioki kanga me uma kala la puskoro pau a o nga me uma o rengi nga me nga o mo ke riso ai o lau fai so o malau fai so o malau fai so o mai lau skaidi de ke kau fai mai ya limongi ayafi le o fai ku runga ola por kala me tau te ya kulowa Eoi. A ka faia e fo i le kula fongo i le ma faia le kula fongo. E ke maua ule mole i mau kauka umane me ke iai. Ya. Se iwa aisa moa se meo se fai puli. Ia ai fa sa o roe mor kanga kar mor nguko mor fai puli. Pe a ule mfai fa sa o mai sa moa. Kalanga mo e. Ya. Kulo wa sa moa lo fa fonga maua. Ele se respect o ke ave ia ko inga kanga ka fa pe wo mga fai ang kala le fe kawi ele meu ke ngofo ai ale fo ko foi iskala le fe kawi ele ngo vai ang ilang po kala me po ang afima sanga fai ai fia ele o yopu e wo fai akusa ele o yopu ai o ke ka kalo foi ang ka fe kawi lo malanga le wo fai ak ora o ka kalo nga ia wangi o vai ia o se mea o ke fe rua ia i mangkau i se mea fa fo se ele wo fak ioi pawangan me le wo kiri hai yo we des kanga kai ai awo fo inga isau se tangata you know awo fo ele se sa ro konga ya oi e ke fa pe ke kau fai mai mai e ke la ya if that's what you want I will return that to you e ke sau mai aka ma fai au mea ia ya ngau o karango aku de ke ngengi usila na o kele lopo fe ke de fiala ko su o ke ngofo mo la manukau ke ia yo ule pule ngu i kongo mo manukau aso uma ngofo fo yang ngai ma me uma paula le mea ya ia se ke leo so fak ela bo fak ya ke a ke le la lo faku ma fia kama mafa se me ka filo ai yeranga ka kia le le wai pau yo me ko ke o corrupt kangaka oi o ko me ngai fai o ve ko ke ki nga ya ukala wai mo wai o ko
pa wanga me ko ke fai ko ke ko ngi kupe leo ko ngi kupe ko ke manga la me la ingo ka wala ko foi samo ala me ka wala ko foi samo i ke si mar ngari ngu ku le anga ye ngu ku pu ai vai wa mano no social media ole o mamale e a inga o kele le ko fai por kala me ngari le ale la ke ko mai ko manga o ke ro ko foi o e fa ko ngoi ko kamalai ko kamalai ko ngol makanga ruenga ko kamo porta wa ko kama umalai a le la fa ko umala umai ka ie mara va nga ie o foi caro fai e o vai le la wa sa ngi sila wa ke vai ya oi pi ke kauru i lui tu lo sa mo ku lo war fa fonga nga e yo le wa u se angelu la ka u fai mai so fai mai so le wo fa a ye so faku mo so loko sa u mo lo manu kau pili mai po fesme o lua kasi lua valu i vali ma fiku ngai ai lo ko finge wa o ma la u fionga fa tua mo tunga o man ka fa soa le mea ko ngwale and let me say this la u fionga fa kua ma lu ku and I have to say this wa o manga ma felo ai mar ko finge o limongi te va kwala ukala le o manga ma felo ai sausi fa kua si ko finge o le lilia le fa tu fa fiau ma felo ai I think 2 or 3 weeks ago ila mako le mako wa eventually nga fa ngai i le Browns Road na ngai fa ngat wenga le fionga fa tu mo tunga i Pacific Family Health sawa approach mai ya fa so mai ma holo ma fa so ma ngai on ma fa so mar ko fingo ri mongi fa ko ese mai kengi I'm trying to leu ke karangoa mo ka mo fa ye va ku runga leka a true story ai le ya mangi meu ke fakua wala nga e fa pe mai fo le lidia o sa ukara fak I'll look for the karosia mo wanga va vema wala mako wa le aka le faila fa matalanga le mo ka ngoi va ku runga le aka le ko ke sila mai sa mo I'm trying to find this photo card. Yeah. Se umo ka ngoi su aku le aka le I. Ma filo inga, ma filo I masi fingi, mas fatua. Le la fa kula ukala le. E yai ma kala nga fai mal frekua ya motunga. O ke fia manga o e fa ai loa i le aku. O ma kala nga fai. Nga kalo sanga mai si farikua ya ke awasiata fa mole fa mangalo mako ainga fa mangalo fo i lela o le fo i mau ke kala ngoa it sounded like wa makwa fiu ye ainga wa u ma me ia sa ngoma yai manga ya o fairo mala ukala i farikua aku wale le pa wale nge yo meu ke fia kalo sanga kwa yawe wa o se kanga kai fa file mu ai le ko lo ko wili se kanga kai umingo umakwa ngo fo le fia sis lenga ele o nga ama kamea la fa fonga mai sa mo ai si la fia sa mo ele o nga ama kamea o nga pawana me ngo mai ai lunga o fa karanga nga o samuel ngo fa ai si faritua o ngo mai ai lunga kamale wa o I kong wale I kamai ro ko nga nge kya o le mako nga ruenga fa media ora ma ko wale nga ruenga e o so mai ka ngaka fa ala ka ngaka e avelunga wa umma fo inga fa kanga mai maka e komisinga o yele mingi ska leo sa inga kaimi ia fail fa kanga nga me uma o le ala ilo uma fo nga ave fo ile ngoi ro ku nga nge sa wa ilunga anga sauri mongi de kaimi nga le nga uma le mo mau samuelu ai sauri mongi so o mai ai le si aso pe o nga over for la ile ku o fa ku lau fionga fa ku mo kunga masa mo ala fa fonga wa uma penge yele o ile mea ai pe kai wa musu sa urungo programa fa mo fa sa nga lo ia ma ai alu fai mai lo ma o programa la o skaria runga ile fa ku o ia nga mo ama ka mea nga amaka nga la lauponga aku sisiku o ia nga mo la ka alo merkingo oi o ia nga mo ka alo kingo o ke le fia ka alo se kingo ia ko inga kaka
Ai feo sofi mai malanga para in loa le ri le faya va fa kasi le ainga kasi. Ola ua le lenga amaka mele mea. Fak wala. Wa fai ngei la ua ngonga le. Ua, wa ka aro ngere kingo wa me yo wa dia dia irunga. O fai le si fa tua. Pa wa le. O ke kalia inga so se mea ile meo le loko fa mangalo. Ai pa wa le ola ukar sanga. Kala ngoa ilo kuangangi. Kau kala iai, leave me and my family personal alone. Kako ka alo per issue, kako wo pe su hit and run. Agree mai. Kakalo mai fo isi fale kua ole ai ak fai le ri ile ma. Ale ke faro no ngele usika ele yala oila le ko inga kanga kala amanga o faro ngoku sa mo ya o long ko finge fai fi au. Ele fa alongo yen. Ale wo faro ngo ko sa ula sa wen. Sau moku wa ma de sau le a ko pe sau fo ile o ya ma de sifi. E pe ata ngale travel mai al watu travel mai al watu. Ya nga ho fa penga. Ka ko wor malolonga. Langa le ye fa karangwanga, ang le fa karangwanga le fa fose. Ta tor malolonga foi mai. Ka ko fa karangwanga. Ya wa manga ya le vela le langa le vela le ke fie vela ku ye ile uri. O te foi mai. Se o fa fa unga rosela. Le o fa winga ka ko ya ja o me se foi. Ta tor malolonga. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lo tamo fiele mafaya upuna famatala Uanu berta sifo ioe ile Pacifica La usamoa La usamoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the
vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Mo le whaongai no. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei le mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Jemelo wati le uto is 4 minuti o le tale o le itu la e lima I le tautua ma le au nanga wha wau le Blue TV ma le prokalame o le tautea e nivanga o le afi. Ia, le uto ai tau nuu ia Godfather marona fusi wala no mu. O le fute va vai atu I le la e o le tama lo e mu. Lo no winga. O foi lai lo fusi o mu o lo no foi mu. Na o me ala no mu eu te vai atu I lungo le tanto wa. Fa tata nonga tau mo fa talo fo mo mo le sunga le atu wa maro se fo manuia. Ma fo so fo sia. Ma ro fo so fo mo lange ma nguia ro so fo. Ya mo ko mo nge so mo fa o fu fa Donald Trump. Trump. Ah. Ko o le red ko red maro se fo manuia ia I le ta malo o le tatou company fo ia le titi sao lo lango sua le tatou prokalame me le tautua ia le tofine ia Flora malo se fo manuia lady in red malo la verse fo asia te me se fui te mai Godfather e se matanga o fio lua la e ni ya se pe se ka ko mo fe ka ko be o le taua wa o le langu vo ile ditch sound o le red yeah wa ia o le toto o Yesu a fu ai mo fie le red io sa le ia o sia te wa o toto Yesu e mangalo mai malo ina ia ngasinga mo tu lango le te fuanga ya ale na ai tatu fa so ai ma le ti o fo I fa kula ukala a imagine o lua ia le ongo sa I ka kalo yup fa matai to e mau le nei tai mi de se to inga tangata pe yup se me se lua fa vesili le ya o lua fa sika ka bai fa so ala kikinga fa la wa tele o koe maua se o koe maua se kanga kai e pe o yup ni so vuanga Flora. Ia, o ka ruanga ka ola mai, ia se siwo ka wa ai ki mo pe ka ke mori mauinga fo e ono sa ina le. E pe lo ka o a makanga kele me ia whawhika uli maru I kau whero e o langa e ua kupu e fo. Ia oke loa e ananga tā fo I wai pe ona I loa o yopu na o lawa I popo ngā ma e ritino e me se fo I whausoso I nei vaenga o mawhapena. E whaia singa so inga kā ki reo yo. Ai a kua e ka kolo ko ke masaro ka ko ma Godfather re ro pe ki ua mau e se yo. Ai oe lo sma Godfather. Ki lo e. Ia. Wo lo ka sanga ka nung ka mafuka. Ia. Foka o ai era ka ka pe o yo po e. Sia fia. Ve ko ri ngane ka ke faro. O ke faia. Eso ye o no le fer me ngala manga au ko o sai fo yo po e ngai ka a ro sai mo ko kia kuse si ja kuna o sai lo ngai ka eyo nanga o te fia lai fa kanga kus pa ia rika ai pa wala me fo me wangi e nga sala yo
Ai fa mai foi. Io. E nga fu le fate I fu io le vali. Ia. E nga fu dan pa ti le vali e fa sa o le vai ngana na fa ia le fa. Ai le fitau. Ia. E fu. E no ala kala. Ai sa o ia e sa o I like you. E lua like se so o foi le. E vai la tu inga langa o le o se finga ngaro ko kasi o fo o flora o le upor kuspa ia e ao nga fo ile tai le tu o le vali sa o le ia pa ai lo nga o le vali ma o in mera ka ai ar fia vali ai lo ka ka poko a ko vali ka lo wa vali mo ia ka ero e manga ia la walaki la le fa ke do e ka le la manga aru ke fa yo pu ya di o ke re ro por mele manga o I ka fara flora o ngo sai fa yo pu por manga wa yo papala pea vo ile le mafakianga wa o papala yo pu mafakianga o fe ko ngo me re ai me ra u papala Ole mo ke fui mo ngo fa yo papala e o ki ra re dira ya malo ye to fine ya fa ke roi manga ye ke le lo ko fa akanga wa ko ya malo lava wa mai si tanto wa tau tu ma o nanga sa mo ia fa tai la vasi ata ese le ma tanga o fie foi mo ma wina le yas so longa le la vai atu langa umbai fufuanga me se foi po kalamena au ai atu ai foi ni si foi fufuanga me se foi le ia te tonu foi o office ia ne po kalame masan ia me se foi le mo ma wina mai le fia pe tau fa malu bari tim ai le la vase nga o ia pe foi ni mai nge fa ni fa fita o ni tele ia ne pa wal me vi ia le o le la vai so longa le la vase o ma te o tsim me se foi le matou e tu le matou nanga nei de tikisa ma lo fa tai tele lava ia le metau dia le na o le o tato wanga tu le aso fana o le tunu a tu o le aso singa fu aku so le aso fanga o le o kako o le a se mai tau watu le nei vai aso build up atu anga I le tato waso fa mana tu no singa fu tu langa o le mo mi o le tato tatou app fo I leo le mai cash fa mo le amatali tatou fa tano pa taila vasi ata sa le leila mo mai atu fo le fono tanga ma lua sa fatino ina e tele lava ma mano le tinu na malanga mai atinu mai me se foi America ma New Zealand ma Australia sa wai me le fono tanga na tele na mana onga I vai ngala nei o se le ni la fo mai fafo a wa fo I vai ngo fo fuanga le fono tanga le foi la wanga atu le teimi o le tutotas mori mawina foi le fatu mudia o le malai vale I au malanga lo au ai me au afo le tata fa mana tuina o le tuto tasi o le nei tau tau ia o le fo la wa ia foi mana o wa amata foi na fa pisi ia tu langa le mana o mio sim ka ta ve se foi ia le la foi na mai la se le ni fa tu pe tu langa I vai nga e wanga I mai nei le fa mana tuina o le tuto tasi ia ma mo mata winga foi le fa nga ino le o nanga nei pe o sina vai nga fa fi nei foi le mata foi tu ai me se foi o fa nga ino le tata por kalamene o na o to tele tanga te o fa pe o no la te mai te winga mo la te a fesiringia foi vai nga o no la te fa tino ina ai le malanga mai nei samo I le felafo ina le o sele pe o sina tu langa e mo le to ele nga fa le tata por kalamene me se le mamalo le tinu ono le faunga ina foi le o nanga o wai le lava se nga fati no le o nanga pe ale ai lava ni se faunga ina le ia le tau mafai atu I tatou por kalame me se foi ia so umol matou foi o nanga lo fatino malo fa tai ole a se feedbacks mana ia fo ia to evaluate ai me tatou te fa so ai so far Flora ole a se vaenga o lo auto va atu le tunu ma fa so atu winga I tatou fa nga ino le unanga le tatou e ma fa yona e to fa so fa lo te le mo nisi fo yo ila to o lo o fa mo fa nga ina pa tai la vasi ata
Io le mea mua lava ia e pe te lele me fesili pe whawhewhea o na lafo mai. Wai pe o lo mai tauina lava i nei ia i nei Samoa. Wa masani wa mataona na ia i le ilua i le whaonga ina lava ia i nei. Ai o le lafoina mai la le se le ni mai atinu mamau. O peila o inalo wa mataona tele mai le fesili a nga i le whaatinuina. O le lafoina mai o le se le ni po o aia ia ai e wata se whaonga ina pe whawhewhea no na se nina mai. Pe o le ale teimi e maua ai, po le ano na whaatinoina. Ia pe o isi na vaenga o whapisi-pisi a iama te le foi fesili e anga i mai foi. Ia e me se foi nisi mo ad mai au lunga Facebook ma whafisiri ngia i vaenga na. O nisi na vaenga ta o lo mai tau vina o lo ia i le iloi nei. A le ala wa mata o na whae loa foi fafa. O nisi vaenga foi mana ia i ua ia i le fese o ta inga. E mawhai ana whawhainga o fie. Po le ala wala teimi e lafo mai ai I fafo, a le ala vai mwhai ona receive nei so se teimi. O na nga I le I tuoi I fale o loa po nuku fo. O lo iai a matau agent, se whaatino I vaenga pe ona whesilingia. O li si na whesilitele le na au mai le teimi o mai teimi o le protanga. Po o fea ea nga e talaina I se le ni nei wa a matau na lafo mai. Pe o li si na vaenga o lo wa a matau na tele mai ia, whawhisili I le matau fo I vaenga. Malo whaftai. Le taua I se vaenga TVFC di ai toi. Leila ko kawaku le whangange ka koko customer ka kos whanga pe ingai po I se special whapiko e unga I ka ko masina le. Ia, whaftai godfather le ataua. I more te minei o iai se por kalame o lo whapeo po se fofuanga foi le more tutotasi. Ai o lo o iai a vaenga peo foi la peo le whairoat. O le matau tinga lue mo matau paanga I pe o le Western Union, o le MoneyGram, o le ClickX. Ia e me se foi le Remitly ma le Rocket Remit. So o iai foi o la tau fuafuanga. I le la foi na me o se le anga I le mai cash nei. Peila o rates e me se foi ia le fie e la foi na mai se le. E vaenga le pe o mai tau wina le ClickX e fai la tau happy hours. E o le ale le ia I le rates. A la foi na mai ai le tala New Zealand ma le Australia. E me se foi la I si whamanu ianga I e maua mai pe ala foi na mai se le. A o le I tūla mātou e mawhai o na maua fua I le lima tala a credit pe a whape o le whato arrest tala le numera le mai cash. O li si vaenga e mawhai o na whaopopo le 10% anga I lungo le tau papatangata le la whatino ini. E whaonga ina I la le mai cash. I nei la vai e sa moa e me se foi la le receive o se le ni lungo le mai cash. E mawhai ona maua I ngai data e me se foi nai international minutes. E toi wala au ai pe te whisa o tai ai. E whawhitai ai a inga maua ia na lafo mai le se leni. I o nisi nao vaenga o lea e tau mawhai atui. A tau ni eisi si tatau wha moi moi. Mai pēr mai tau nana para stay lo mai. Le mamori atu ai lava le anganga whawhitai wa ve foi le nei avanua. Muri atu lava le anganga whawhitai le manu le tinu oro whapeona. Whaongai na mai le ClickX e lafo mai e le se leni. Ia o le vai aso le na tea na whamai aina. Le tātou promotion na le Mother's Day. Le na manu malo ia tangata I toa whasifuru I le 150 Mac ainga meal. Le ana na toa tele a tangata na mai tau ina o whaonga ina le wanganga lea. E le ngata o le lei o le rate. A o le lei foi o le fie lafo ina mai e se le ni anga I le ClickX to my cash. Malo whaftai. O le si vaenga o te lora le lam whai ufo le tātou whaatanoanga. O me whaina e whaso me o tātou Flora a karango e lafo kupe a mise lafo kui fafu. E kele ainga karango me fuile le whaakarisi ka kala whare kai au. Se I malama tai au te tala whale. A le ala ua tior ka koumare me o emergency fuile. A mai se whaamani no ngai. Whataua I tangata le tāua o le tātou mai cash lea. E so o lava se taimi e lafo tu tupe sa mo whamalmuri. Whaftai lava se te ese le tāu o le vaenga I pio nei whesirinia. Polisi le vaenga o lo whapeona. Ua masani I tātou e tapuni whale le lima. E pio le ala tau wana na whai ele mātou a vaenga le e whaonga ina ia whale o loa inu itua. Ina ia wai tele lau whale o loa inu itua. E tār se fulu tasi, fulu lua I si whale o lo iai. E mawhai ona a ngā ia ele manu le tunu e tala I sina se eleni. E tu se fo I pele maua le amount whate ta inga e lima se lau ta ala lau receive.
e pe mana o mia sina se lau ta la wa fo le utu ina o ta avale so e mafai ala na nga I fale o lo e pe ona na sainia po fai pa anga foi mamate o e mafai ona tala ina ni se lenina ia na fatari la ia se I malama le ta ia po fia na vai anga ia pe fatino e fo le fatau tu salava pele tala ina se lenina mafai ona fai e fatau fale o lo na awa uma lava ona fai nga pa anga ina ia fatino awa unanga ni o le fo o se fa ile awa unanga le o tele fale o lo mafai ona te umai le tau au e whaafaingo fie le manu le tinu ai pe o salo longa la vai tasi le vai ngai ngai a le ala u whaasafua umai tu malo umai me se fo inu I tu e mawhai au le whaatino ina le tatou au nanga mea e tau lava le sefululua le po ia nisi fai o whare o loa ia o le taimi fo ilana e a ngai ia e whai ona tala ina ia se leni ma whaatino e le whaatau ma lo whaavitai ia manatua Flora ia ai ni si vaenga te si le fia la vai o le fo wa pa ia le no tau fisilia tu wa pe o vaso ele na fa mai ai ta tu mar stay special ia ale na ia fe ai ni si vaenga te si le fia e tala fe unga ia ai me so le fa ta pena tu fo I se singa fu ala tu ia ma le fa mo nga le le o ta tu o nanga ia ole va non nei la fo tu ia e tau lunga mai sau no nga fo ma ta tu o no ma nga fa lalo ia fa ftai seta ia pe la wana lau sila fia ele mawhaiona e mori mauina pe te ilo foi lea o ngā foi ole nei au nanga. Pe ale iai sau sim kāti ki sao la wha pe o le fōfo e malanga mai sāmo. A wale whamana tu ino tu tasia me se foi ni se wha alawe lawe ma tu ngia I whale ainga. Ia, e le mawhaiona e maua nei whamanianga e me se foi nei au nanga. Pe ale sau ti ki sao sim kāti. A fio mai I le mlai wa lele o lo iai, ele mātou whale o lo iai. Ia me whaiona whaatino I nei vaenga uma ia me whaiona resta lai lau numera whaatino mai vaenga ia me whai whaiona lanta whailo atu. Tūlanga uma I peona tantara nua tua I nei afiafi. Ai avea ia rene ia wanoa e whai ia uma sui o le li pule me se fo I le malo pulenga ma le awhinga nuenga me se fo I le mātou vaenga I le mai cash. E mamori atu ai le nganga whaafitai le pulenga me se fo I le awhinga nuenga me se rau asiata e me se rau soa tau ia Godfather ona o le tatou porkalame I taimi umala vai a ngai mai ai o te le lava le sao ma le tau o le tatou porkalame a wā foi le tau mo whainga foi o le nei a foi a o nanga e me se foi le mamalo le tunu o lo whapeona mai mo mai whaafonga mai le tatou porkalame ia se o mai e tatou te whatasi ai ana le se no foi o te le me fai on fatino ina mai ngolo tau mo fai atu le matou tu o le ase upu le foi se ngana po se anga foi o le tau tamani si le mai le nei aso ia alu ave fali o to fina ngalo poto lava tau tai ai se lava na tu yama wa foi ni fo fuanga fa amana o mia lava le so soani pe si le fia o lo te tala lava le matou Facebook page Fisili mai mo Flora pe fa pena mai e le o maua se tani o lo fa fitauli por ale fisili mai mo Flora ina ia wata se fisosuani ia wa fuile te mo fainga fuile tata o mafutanga I le nei vai tau e mori ati na valanga fa fitai manu ia fufuanga o tata por kalame e mese o e umoro fa peona mai mo mai fa fitai Moli le fa maloma le fa tele fauna Flora o le tamaitai sini o le tātou tautua le dechi sao le tono Samoa. Le utau whaafonga mai fo I le neivanga o le afiafi ia tātou wō ma tātou paanga o I la tau fo I o le tau te malanga I Samoa o la ufangu le ma umale ataua. Ma le tua mai, tasi le nei tātou sponsor mai le whaavai no le nei porkalame ma le tautua mai le amatanga. Acknowledge fo I le sao fo I o le fionga ia le au pepetele junior tala I lene ia e mai se fo I o le fionga ia peseta ia ma le tātou ofisa au le leife o lolo inge au kilangi ma aka o gode au le leikeli pi wakau wa la wadi ia pi mimika ai ka wala au le leife o lolo le wadi ia la au le leitele mai sa mo ya fauna flora fa tele lava ole anganga fo I ma le tālu sanga I tātou wo ma paanga o tofu o lo mai mo mai ia tātou wo lango ia le vai ele ngaka o koutu sim card fa nga o le internet le uta to alu tama le la foi tu pe Samoa my cash app digital tatu lango o le to lango fo le na nei por kalame o ni ngalo e vili ya Flora fa yai
mau aku runga tau te ia e ia ka fa na ma sia tar fa ia e ko extra fo ile lo fa flora ya o ma titi sel mo sa mo lo fa tele tu mo el to fine mo wi ta urmanga fo lam tanga neva yaso tato filo e fo i por lava yaso se stato fa buponga ai mo le fi afi to fa fa so foina lo fa so foina ya le mai al tato fa te nonga yeso tato sponsors e taua le mau la to e time e fa ai loa ma fa manino malolo pupu a foi mai ya alun tato fa so la tato fa so tel le o me tau te fa so ina ne vanga la fiafi tato malolo. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassie Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Afio maya lo ainga le no foanga e matua fa ta waina i so o stangata a e fa ta pena i mono tu va jato siaki mo mo pe balanga i le malava le tele ona e anga ine i lo tu to vandi o lo o yai le tato VIP terminal ma e fa nga solo ai loi de security ona e ulu fale no lea i se va ai matua i ma ho fa tele lava no ma to fi le fale ono airport VIP o lo no winga o oe o se tangata matua tahua tele ya te mato. E te se e le malu o te tonu o matou potu whaatari tali, ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a matou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha sa moa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le aiso na te tomi a o whaatari tali ai lau whai malanga ese atu. O nei wha marianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata matutua a e lua so mara lima ta la mo whanau i lalo se furu lima tau e paulava le mea i te whaia o le te tongi online o na whaani leo lau City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se whaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena i lau whainga amlanga. E sili la valo ai ngamon, le whane holo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, it's safe. Jai bara wati le uas fulmar toru minuto te nei le tu la e lima le tau tua wha wau. E a ale Blue TV mat Pro Club tau te ni vango le fiafi wa mai al tatu wha tala noanga. Ia ma le tamaita ia fauna flora suisi ni o le tatu Digicel. Ia awa foi ia oto otonga mai o tatu tau tua ma le My Cash app. Ia wasi le fia foi le to tele. Ia malona wha o ngaina. Le atawa o le Maenga te to ai tau nu mai. O lo faisa o ala o fasoa. E winga ia limoni. No o foi la o fasoa e le video le sa mo mo ka ngoi play ya kulanga langa sa ngonga le u te faia tuai. E nga o yopu nga ki ongo sa ia. Ai to fo i mai la o fa metalanga ona o te afea
ia fa marulu sion to fine man to foile no sau fa so atu le fionga fa tua ya motunga ma tu lo o le to fine fa tua wo va tua le ngol me ko ngwa le ngo fa ya tu ile ta fa so ya a le mafai nga ko controllinga kulo lo ku ngange mar ko kamalea ore afa fe fo ila wana ngai sa o le sa no nga motunga fa mai ta fa mai na la fa ye mar fa fe au e le mawhai fōi o ngā kuu waungoa inga o e asiaka mangisi ka ngaka. Pe a whai e ke oso fua whai ngā mea malalau ngā mea ka ngaka. Or kalanga ngā whai e. E ta te musu e tau whai atu te rei lopo o le mea ua whapeo lainga lea tu ai ngā o langa whapea. O le tangata fōi ua matua o na lei loa pea le alana no whamarulua i le tu no uli whafonga maua. Whamarulua pea ko vai mai o tau sa i te le. Yes. O uskanga ka olau kei ka foi. Pei foi ya oi. Ma ai no foi atu. Paule me ole ese nga o level nga ele o le level fa le nga ka ngaka ya o ele ki ngofo mai ele o au ia ile e ke le la ngonga ki nga o ke la ngonga. Play mai le car can we play this photo ina fa fonga le tunu. I upum fa makalanga ye fa ye ele ko inga ka fa pia. Okay. Can we play that one? Ako yang fai le lawyers le famsi. Anga ilong poro. Ni from poro vai long ka le chamba. Bali sila nga bilang ka boy famsi lawyer. Kai ma wala ka lo so. Ali America ali pa state ali fair. So ku peso lawyer ma ali ya. E fi alo. Ere va le ya ka kai. Da fer pa vale mele o mo ka le sa o mali ka ka mai na era wa mo ko mo le ka ele la mala hoy ya wa me se ya pe pelo ye man ka fa le nga yo fia ka o ma fokia ya me fia ka o ko a fa inga o la ko inga o la ka ma yanga ya nga fa makala pe pelo mali pio Dala mo ko fefe sa sambo. Amo ko fefe. Ala mo palai fefe da palai. Ya se fefe ya. E mai mau for kai no kanka. O me nga ka o me nga ese se po. La le se o po mo lo polo. O que le que fi fa lo longo e be pelo ringa. Ka se kala pe pelo. Le wam kwa mo kai ai ko ma. Ma wai. Wa se wa ko fa kui. Que le ka wa fa inga ya pelo. Kala mo me ngi pelo kama holi lo spa o se kuro. Wa ni lo ma se me. Yo fai tanga te sa pale ang te ni mala ko ko amma ko sa ma sino ore mo ke ka fi uma ka fale ang mai talasa ka fale ang mai CJ le mo ke ka fi uma fale ang mai talasa nga sa marola ko le ko fale ang mai ale mo ke ka fi uma nga video nga e fale nga mo CJ le fam sosili ele mo ka fi uma nga video nga wala ngol kan be o magi ya e fa ka ube e CJ wala ke de ka ya e de fi fi awale mo ko ale nga mi ole evil is an evil person and his ending is coming and it's not going to be ugly, it's not going to be nice, it's going to be very ugly. Ole mo ko ai ko ya ka ke mo la ko yunga pulutu sa aki man mo ko ro kale fa so ai ilo ai ilo la se vai mai ko la le la o le nga ko me fa ya nga ko me fa wa to fa fonga la Samoa to fa fonga la Samoa e mafai na e mawhainga karikaria ko inga whaamatala ngai a whapea wa tau masosua. Le a tau.
mai so fina ngano o me mo mo lava asia kama le fa fongo fo Samoa okay ko fa ngo lava ile quality o le fai pule Samoa o le quality o fai pule Samoa ma la ko sawanga a fai fa a fai va wa fe kala le masinga ko konyo la le pule a ko nga quality le e vai ko nga me ile fai ai o fai pule Samoa e mai la lafa fa pe me ilunga le fenga ilunga o fenga po kalama fa pe ngai e sila isa mo la langi ako waka kau o nga fai se fofanga Samoa i ko nga fai pule ia lua o ni mongi o le o fai kula fo he's a lawmaker alan me lo wa ngi fa mai ia e ke la ku loa ka upe o e fenga e fam sing o le set up e fenga pe fo nga mai set up fo le e fai se me e ke raku nga ofo le ko sa la ku case le ama ko la ku case ai fo ala ale la wa vai ka ko le la fai case fo fa ka upe o e CJ ma kalasa me papenga la me la lo ke fo o le mela le fenga fam singonga o le fai me fa penga bo le ku wai i fo nga le il officio le makaka kong fai ale la fa lava e fam singonga e fai me vale fa penga set up ko nga me fa penga e fa ka pe o ale sau ka fai kula fo na tonu lava o ka fai kula fo ngore so on me le ua ave ma no forward mai la uloia mal tape na ngai Samoa sila mai Samoa le ala na muri o toi fo i mai lona ngutu le anga malona le mafau ai si ka kuri au pu le mele o no fo ai mafai mai ma kuai ka si te o mai ngai fa kau si te lo kala ka ngoma si te ai fa fonga mai o le urunga ri le mo ke case ngai o le urunga ri piko ngumela kasi le ngai le sai ngi inga le ngor si te le makanga e o ya fia me ale ngo ku Samoa nga kangi nga lu John papali e fai le kangi on behalf of the CJ o ngol makanga o me fai o ngo upu ngo fai ru ngari ele i manga o ye CJ ele i manga o CJ Samoa nga ko silfia nga ngo exposing nga kwan me ne pe fe ka ole me moi le nga fai la usu nga official leo inga wa avaku ra kangi mo officially ai o ai ngisi kangi nga ai kali mai fa makala mai ola ye le kangi nga vaku e John papali i tulo pali i taimalangi e kau wala ku CJ a ole lavi wa le ma fai nga la ko faia o nga wa ko e vili ha ku CJ e fa kongu ave ese me nga ele fia involve a olea ua uma mai la ukalo sanga nga vaku ngei la uloia e fai ku ngei la AVL e presenta ku ngei ya evidence saura kalia lo sela ele kalia inga ai ponga mai mali mongi lunga fai mai ya la afu vai le makwa ingalo ya la tope ma fai nga apili de mele ya vai fai mele o te fai atu wai Samoa e maua uma e whaakanga ele atua le me kupu se i loa ai loko ale wo mai whapapa mai runga mea ia ma le ngalo ma le lilo yo la tau manatu e ma whai ngā pili a keise sia pele ai mai vai ai le koa vai le koa kili le ala wo mai ai loa ka o mai le mea la ngā kia wa o pomoni la ua makua i fesilingia hala i lo mafau le alanga ngo ko ave ngai mea ia i la ulo ia mo fai atu sila angela pe yai se vaenga ka ko ki ko lenga o limongi ele se fa kau fai o limongi o le loa meika o le kangaka o le pale mengi a kau kala se fai pule le kai mire ngei ma fa ai loa mai ngi mea lai ko kupu ko kongu Samoa ele moe oso mai fa makalanga ele moe aleng ka ko vai le history o mea uma nga fai ka marole nga ko sila uma nga saude si kai mi ka uma wo uma nga kala ngo malongo fu mai longo e au pole aleng ko vai uma ye nga ka uma nga mea ye o so ile piko ku la na lo te fai atu le u ngo fo ka uma ile la lo langi male ku u a ko Samoa
o longo wingo le makua ivo la ka pule nga fa masingo ia we ko kongo o no la ko set up inga lo set up e funga fa masingo nga ia lo le langa nga man makanga nga me lo fa limo ya fo i mai la ia le se i fa ya tu la utala e tasia le ese nga o ta ur popo le la fa ya walanga o lau fa ka mai kiki mau kalanga e pua inga mai ai le pa o papa pe se kingi apa o le aiso nga a o oia wa na o se su me palo tang e le isa ko fa le isa fa ka nga o le fo so fa ai le ai se yo ta watu langa o le mea o le tau tinonga le nei o te fa yatu lai fa fonga mai lo ainga o ku fa finge mo uso o le ese nga o ka urpo po e le iko akuli so ukinga inga ia mangalo sa wa mio valea limongi ayafi ko fa fonga mai o le ese nga o ka urpo po e le iko akuli so ukinga e fa mangalo sa wa mio valea sa usi pusi nga fai ako mo be fa per ia fa sa lai o le mele na wa e mala ya ola o le mele ta o le mala ya ola le o fa ya tu sa wa le le singa ngan o le mele ta wa e mala ya ola wa tu itele o ele tunu mai fo ilo fo fonga ele ma puni lo ngutu e tau fo ile e ma e va lo ngutu ya wa fa da upe ina ma fa ma fa ina peni ato ma au lo ngutu a e ka ua se upu e ma fa ma fu ise a o malana lenga wa ko kuri lo kinga i lau me valea nga pu lo wo sio kinga i konga o le ese senga na that's different ala ko me fare ko ala me valea wa fa ya ri nga ku kingo sa nga i ko ru o le sika malo nga o me valea ala wo fa te ai ko lo working le wo fa ya to ia te oi o a wele se kanga kai fia ai o ke le fa ku se kala a o lo faila le o ke sa fa i mo oi ma na pu lo tinai le i tonga o le i konga o le fo yo ki ngofo markanga kai onga le i konga e oi nga mai ke puro wai onga ku lo sa mo wa lucky de su e le i konga o sionga kinga menga ngaola ai se manu ua leva na sa o lar kala kiu madu vai fo me te po inga mai lo ngu le la te fa fo ia tu ya oi wa leva na te tau ona ai o ilo ku lo lava o ingasa ka kaung ai o ilo le mongi ai afi o ingasa ka kaunga tie ai o ilo lango o kara sa o nga anga susu e ange o oe lai ke ko kuli ya wa leva ngadua fai po mara ngau papa fo ile le wa pule sa loko ngau papa i lo faka le furufuru le fa mai Samuel pe nei wa le nga sele uma ngau papa furufuru lo faka na o le ese esenga le na o ta uru popo Samoa malalang ya ko ese esenga nga e le iko akuli so kinga e kau fa mangalo sa wa mi o valeanga fa ai se kala ka umaki o le ka keiro ka kanga ria konga ringa pulo we ale o te fai atu ele Samoa ka keiro ale ka kanga ria konga ringa pulo we kinga ia upo singa u fai langi fo longa singa io kulo ka kere ka ua ku ale ngos kamanga ayo pau ayo skasinga vaenga nga vave malinga we singa onga o lau mea valea na fai ilona to lua io wa leva langa ka kaunga makua fasi fa le lei o esesi ai onga o kanga ka mamai e ke aru fai ia me ia walati ona o tangata mamai e te aru fai ia me ia nga ai manga kua fo ilale mele o sifi ai fo ilo o fo atu te lola utala le uta fai atia li fo su e hit and run le lifo e su e le hit and run le e vai nga e loa o le mele ko heru fo ko apili fa unga la u fai la le mali to li fo e su e po o nga su kiar kamarea li fo ai e oi e se ngana na tau po o le u ta mani no atu se wa ka kaunga e ma you should be ashamed of yourself
ma ka nga ka uvalea uma faipura ka uvalea marco ainga le wo fa ya ki oi ka uvalea marco ainga ele le ya le wo fa ya ele le ya u le ya dawa le ni na mea ale ka usu e ku fa maunga o mai ka ko se isu ele le ai lau me le ko ki fai mai ai wa o ko nga ko ke la fi mai ai tua o mai ka ko se isu e ai ke manga ko ke su e me langa e pulo we e ko e ma fai langa e ka mo fai ke sau ka ke su e mongi pele mongi nga pulo so ki nga ai sau mar kama mar fanga ko ki fanga i ma oi e sa or nga mea talana o tele malama po le ala me mana wala ina e nau tele wa e oso mai ai ma e va ve a kala oso mai ai le ala wo ngofo mai e ma fa masing ia haula a fai sa o ai ro ma fo le o ai wo le ka ko ngui ko lo fa masing ko rap fo fam si o sa ala le wo fa ya ku wala ngala a yeah according to the mong ko rap le fam si I have every right o ke fai ya ku ya o ko a fai o upu ya li mongi le fa mai wo uma longo wingo ko me ya le fai longo winga malo lo fionga le pan mia o le ara me ufa ko ye ron ku kuli uma ese ngi kanga ka makongo fa masingo nga pe am fai nga fai se me fai lai lango upu li mongi le kurkuria ma to sila la sa mo ka lo fai le kafiki ele ka fiki ke le nga o kango le waya ola ya me tano nga fiu le minis ka fam singa fa sa fam singa ai la ku ka fa pe ka le ka ka le ele ya i fa nga por malo ai la ku ka le a pa la nga i me la nga i le malo ko ngol palmi a va me le ku so ia le sifio mafia le wo ale wa lo tefatu ka mafia act effect o nga sikaili skai pa mafia ia le wo fa ya tu lo sa moa la fa fa moa la yo ke ongo sa ia hele o se angeru I wish o la ka kalo ale ai le akua o la utatalo i le atua ia fesoso angi mai lo uloko le kaimi o ke va ai ai o filia i kanga kaia yes o la ukala le o kalo i le dua ia se poko fe ku nga i le nga kai ia pe a o eskengi ya lo vai fa fo se ia oi me sia oi malau kamare fa karngoa mi no kiri o fa ya ku so ko fa fe no ele se me fa pe nga lo loko ai ri a to wala le ma fuanga bu fa ko pa vai fa makalanga e fai mai pea ai le o ma fai e ku la fongo i sa moa o nga control le nguku o fai pule le o le ala le me ala kupu o le ale mea la akupu ngei ia ko e ko ke ku pea ku fau ma ku fau longa le ma fau e pala le maa ai le pala le kala a fai fo yo fa fonga mai le malo fai se ko fu ngai me ia le atawa asia ka le fango sili lo fai yes or kanga ka le lua i so ku la fonga la po e ngo fo mai contempt of court contempt of parliament ale solo mua ya ia sa foi me vape ale o te vai atu o te le malama ile o ke o le kusa and let me say this for ile male loto o ke le malama o lea how can I say this o ke le malama kele po o ngā whea kongu e fuai se kapu o re kua ngā mea ngei le wa personal attack mai lau whiongan pāna mia lau whiongan whawhika lai mara whainga malo le wa kousi sila mai ka ngaka ia le la wa sau le personal attack ka nga ia kia ka kia ia kuno war sunga le ataua male because they are coming after me criminal minded o lea o ke whaasoa o mea uma fo inga i whaasoa inga o evidence provided o mea foi
lea kou ke a makamea mai ai mangisi o vaenga o re kako mau e fai whaakasi o sa ilinga o lea meo tonu. O la ofisili, ma o ofisili a lea o ke vakua. Are you guys are just gonna sit there doing nothing while people media ngei makang lef le e ka mau ke ngau e kule ya kule a mio kongu nga kou o mai kou kala ngoa mai ai le a mio kongu ma kou fai mai le ngei mea ka ora sa ili o le a mio kongu. So are you guys just gonna sit there allowing these people to bully us, saying all these bad things to our family, dragging our names everywhere? Are you guys just gonna sit there because you've got what you wanted? Or of city, or we're honest out. Because at the end of the day, e uma e akau mea ngei male a uma, e ngā ua ia maru mo lea kua. Or of city ngā li a tau o ke city e pea. O le a se ko, o le ale vai o le prosecute oe onga o rau kau kala i le amio kongu. This is supposed to be freedom for Samoa. A leo ke vavai aku, o le rule au gangster kongu o kako kongu. Where is this amio kongu kako kapisa ai fai? Ora ofisiri ngā le fai aku. Ale lo eleka kau eleka a fai ole amio kongu le kako ku le fa akasi a fai ole amio kongu le ko ke saungo mai ole mea le ale ai fa kala ngo aku maka upu ia le ku le yaku maku le yaku e sa ili le amio kongu fe ala nga mea ale mo sai ki ai le ko va ia ku sau or personal attack sauri mongi sau ku le epa sau fonkoi o kanga kai o kai kai o le ku ngai ale wo fa ku mai ke le u faku mai ke au. Le u fa so le langa le ofisili le a tauba. No, o ke le manga o one sala u fa so o fo ia o sa o har ka kala le. O ke le manga o ko ke o mai e se fe fua. Pe a o ko wiloa. Ele sa o mea ia o ke kala ngoa kwai. Am I making sense? Yeah, makes sense. Yes. Okay, awa ko ke o mai fua ko ke o mai se fea. Pe a o ko wiloa. E se mea ia. Ai a vai ko ke iloa nga ko ku fa kasi sa ilingo la mio kongu or ko mau le ale mau ke kule inga kunga. Then fai se ko fua i mea ia langa o le o vai ku Samoa. Pe sa ka it's from bad to worse. Hawanga. Na mo le fai se fofu ngai le ko inga kan ka fa pia. Na mo le fai in control le parlement le ko inga kan ka fa pia. Ku fa fa pengi le e se me fai fon fe kalai. I ko inga kan ka fa pengi. La sanga ku fa fa pengi. Ai aku kupu ku wai langi pe fea mama ko taikinga lo mar ku la fongo yo ma ko la valima. Oi la ya lo sa fai mea. Ala visiri. O ai e alu e safa ia mea. A alu anu ngei mea fa pe ali mongi o retaliate lo ha wia ye yo a inga ye foi o kangaka. A fai na ngi ko inga me fa pe ngei leu kai no ye mele fe mali u kai ao. No ola le va kula ula ukala lea. And I'm sick of all this. Langa yo fo ya ke au. I have a family me mo fa penga. Alo nangi ko inga me fa pengi o wadu lo kaya mele fa yer maliu me uma makula le mo fa yak. Oila, who's going to go to jail? Who's going to go to jail for that? It's me. I'm going to go to jail for that. O fea la mea ngako pisa mai ai ma mea uma. O fea until when leko ke vava ai ei leo mai ei kangaka ma fasang kau mai. Le ataua.
maro lang sa akong nga ia sauanga ma nge ka mga kufu si kau fa ku mai kongu ia ka ka opu ia wa fu nga mole on ka opu la vale ko nga loke o sa para me nga loka mar kom singo ka ko lelo ia ka singi me lua le nga sa o loko i ko nga fai pule fa pengi pale ai mase fa nga mase ka iala le ai se ka iala le ai se ko fa sila ku le fai nga malo sila ku pale mengi ia la ko fai pule fa pengi o pensa ka mai ki vole o sa o loko nga ia wa pule nga ia ko kusa le ia fai pule le o lu su ka sa ngo fai pule mama i fea makanga ia fai pule o le loa fa nga limongi ku ese lo ku langa fa fai pule o lo ku langa fa ku la fongo male markam fai e ka le fa msingonga il fa alaka ku ko ai fo lo ka so o ke li lo yo po pe fai pule fa pe nga i fai pule pe ngi musilo o le fa le ai o le fa ke amal palmi na tonu lo tu fai tuai ku sa o le la ka ko fai ngi honestly Samoa it's a mafia country now le nga ngo fai le sa ko ngwa lang so ngwa you can never ever find a fai pule that will come makau kala le mafau fa pe ai kanga ka republic he will be forced or she will be forced to resign only in Samoa the city o le ala mea le ko inga kulanga fa pe ufai o le ala mea o tupu ya tatu oi lango le foringa mai ai kalangoa e ke lango mai kalangoa ele se mea o lo ke fa yaku ele ai ma se mea me e pisa ko o se la sa uma es usa e mafuanga feiki ma feika ma fiki foi na ngala ka ngosa o kwanta uta ya ka ngosa o ai mai ka ngosa o ye le ale nga fe e pa wala le o me la manga o ko kongo makanga ruenga o leo o i le e kala li ai le afi koi a kala le o i le makanga ruenga le kala li ai kele le anga o le maka o le ko akuloa e le o te le faitio ina le to tele o nisi kulou lava kamali ko kisi fia fa o ko kanga ka lai fa ka yira fa so o i le anga ngo i or kanga ka fia fa me lai ko kongi ku pe au corrupt o i le mafua ke le i or nga ruenga e fai i ko kongo mele ai ole vaenga le ala ina ma no fa yatu ole tu ufa winna ole ku ai nga kanga kai langa nganga le kakia ngi simea a or fesili le o ke fesili ko ipea ole ala se ko kadi e ko ke kadi ai le fisle mele la ufa yakua ai fai ai uma enga pe ko ai marki via se fai pule ingei tu lo le ata wa le lo ke fa yak alu makala kala ngai mea ole ko ke ngai mako ko ngi usila ai mai sa o ele o te fa ya tuai limongi o la fesiti o ai la le la apikam da evil person pe a uma ngai ele angor kula fongo ele ai ngi meri makai ka ngai winga o fai pule le ya tau le ai se me fo ile le e pa pui ai le songa ku fau ale o fa ku pai le nga sa fa mal file mu ye le ngi me langa ale to te fa fonga ku ngai fa makalanga ye la lau mai pa maluru aku so ole la o te fa yatu ona a wale ai se me maru pui ai le se piko uma mala upusa ongo sai ore me ala ku ore fa ali lo le mafau yes ore makua fa ali lo le morka ore le mafau ia onga su elo le po ai e oki a ia lu fal pui ore kadinga o me ia oi ore kadinga e kua ia me ia pe a fai lava silo mai sa iding or fa ole ami kongu le aingi pa pui e ka pungi le ai fai ko au fofonga
o ko inga fai pure fa pengei mai le songa la fo ai o kala e fai ainga leanga o lau o au fai kala leanga o le ki fai kala leanga mai ha o re e afia maru ainga a e sau ngei la o le ke ngei usila le mariu le e mariu fasia ko i mo ngei o ai la e kua i ngei me obviously it's gonna be all eyes will be on me fa pe lango le ile le wa ka aro le kingo a le har ka aro le ka aro mai limong o ka alo mai se ofu ya maro o le kala nga ma le upu mar fa so ioi tatou fo i mai le ia tau ia ile fa so le na e ana po le si au le si fo ia fongo koema o le mo ko aso fongo koema e misio na ka kere ama ga ana kuskala la ka kopanga nga ka fitau ala ia ioi ala ia e ulio di mongio kula epo fonkoe o le misio o ka kopanga nga ka kere panga ma la kuskala i le la te fai atu la utala ya paua o lea faftai lau sunga le lilo ia le misio ai foi matai sta fai malo mtu mua faftai ana poi lau talatalanga o foi me le o matu fono tanga o saulo la ia o saulo mata le o fa longo tu ma nai io fola sanga a le misio le fa maninoina o la ofesili sa o le vale sio ai se ana ele fa manino ai lau sanga le na tongi fafo ia wole ka wala nang karsanga le kongi fa o le karusanga ngu mera kasia nga le karusanga malosi nga o le keisilea awa anga sau wole se mea wole ako se mea ai sa kaunga e fa mangi ngoi e lau karusanga nga kongi fa for fa msingo ele karia inga fa msingo nga o lau karusanga le nga e karusanga e fa ale au nga inga le keise au mangi fa se keise e kongi fa fo mori anga mala ukangi ona i lou tari tonunga o langa fai Australia por kala mea la urunga di ilea ele i fai e Samoa lua o reu kengo fua kui ngipsila a le fai a kwai le kangi ai uangalo ya oe ele i fa ko lea pe fa inkia la urunga di ilea nga makua mangingo yor fai ngai Samoa o ila Samoa e fa rongolongo li melea Samoa uma le na a foi lo te fai atu e o a fo ia o e tele sa ale mana ia yo sia utale talanga le vaenga fo le power me lenga e fa ma fanga po o le vaenga le le talia e rosela yes e muri e fa mangingo ale o mango ka wa ele i kalia inga e rosela la ukar sanga e vakula evidence i ngei o le fisili e mafainga apili ia la kilo ia ile mako legal team la wa kilo ia fai un fai kere la ngo apili ole famitalanga le la fai atu male nga io le lotto e mama male lotto e sau o mea umale o ke pisa kuai mama ko le mafua inga ili kaka mai kuila epa ili kaka mai limongi ili kaka mai fongo koe o mea o mai au te pisa atuai o mea ia le la vea ai ma mea ia le oret le sue i Samoa e au fiai fale pui kangu malala ma cost o mea o mai le la vea ai ma le faingo le nupi fala e fai savai o la ofisiri le ia kau o ai kon kalake ia nga faia re ngupi fala i savai o e kau sira fia io pe fo ringa mo a fiel le famsi pe fo ringa mo a fiel famsi o to mo mai sa mo le ala ingo faia se pei o le ao la uva ai le ngei mea ua le karia i ngai kuloua o ke aloa ia ma o fa aloa longia le fai unga wa au mai
e le muka fo I ka penganga le liko team o lo ka penga o la o ave le fa ko kuanga le fionga ka mai kai roia a o la ofisiti la usunga la toa rosela bapali o mama le leilo loko towards me le nga o lo ke la nga kua le nga ku lo o le kampangia sio ko o rua le si kampangia le su ele forensic audit le fai le ele o su era kampangi ai su ele nga o kampangi nga le nga fai isi polo kekia le nga lu mai ku pele ma wo lunga mai o nga fa ki ngoi ngo ku pe ma vai nga fa pena anga la ve ai kulo puro lava o le uso ki ala vea sio ko olua e yei kon kalake ia le o ke pisa mo ka pisa kuai o mea ia le la vea ilalo ole sa ilinga ole ami o kongu ia la saula e faila ruling e ke saula ke sa fa i ke fam singo inga hau o ngai a fio ko loko I mea yo ke pisa kuai se conflict of varanga mea interest tau te fiu e lau mai lo valea ai ole makua fa apoko inga o hau e lea kua lea fua inga mau aku ngai mea ia o ko mau mai la sa moa ngei mea se peor mo king o la ele ole mea nga usa wili mongi pa mai roi runga makua feika ke lo makua mo suali mongi mention mai le ngo rosela au ke ro ko kiki ha mau mai ko fa koi lenga a fai o lea e mau mai le ngo le CJ yo ke le lo he po lea o te le lo po lea sa utala lea ngai le CJ besides criticizing his ruling of the hearsay. It's an issue, it's an issue. E fa sanga mako fai aku ngi mako manga ku pe a fai le sanga ko ngi fai unga. E fa sa nga e pisa mai ngei lo nguku. Ya kalasa. Limongi. Nga pisa mai manga fa ko lo fufonga o tau fa manga o le mvenga ma pungi le lei. Le nga e pisa mai ngei ya kalasa. Fa mai wa mako fai ya kalasa. A le nga e ka wo fai le ruling a klasa. Ele kiuti par mi wa nga ola auli nga manga o kiuti nga ola auli la vai ko kasi nga e manga o kiuti e kele ikea ya tulo ya li o mafpure e kasi yar kanga kanga e ngau ia ola audi ala mene tup la nga fo e mamao ala o le tua i sila fia ile akua lo ka mai mafau fau pu mo o kau fa leanga kau fa fau la nga la nga sa role ruling eva ai lo wika male pa le anga o lau va le upulenga fo a judge should not utter those words should never utter those words vavo pisi e yo fa ua mafa mai maulo ngutu toi a sau ma polo matai fa kwa pa lau te vaka ya kalasa ele kongo kala longa nguku nga kala fa penga yeah, la mga ora mga kurai I feel for the defendants. Ava femako. Vai ka. Ko kenya ngo songa finge so. Na. Dilo pe ai ngan le pe. Le te fai tu ai. Vai ta to ia ile me le te tupu nei ha wa fa mala ia ina ma fa seva loina. Fa lumaina ma fa masia sina oi lumo tangata. Ma fu isia. O to atuli si utina pu lo le tonga. Fa mangalo lo me vele na fai li to luo lesi. Ya. Le te ferua ia waku ikele oi. Vai foi esa vali pe or ka vale pi or kies. Ya. La foi na esa vali mai pe or eku le vai ole o mala mama faia. O mala mama faia le te amo solo ma ferua luai. E feamo ai. O lisi mea toi titi e pipili. Leanga o le tangata lea na e alu fai e le me valea i lon o le tangata na le to tuli ai siutina lena o le tangata e ngase kwa me ka i puro i e po fa puro e fo lo mo e fanga inga pe a o ko fo a kinga e pala ai o inga le fa ko e pala ai vai
o oe le pala a ai numero tasi. Limoni, e mo fai atu. O oe ua papliki le lalolangi ua leipo. O oe o le matua pala a ai numero tasi. Le mo fai atu. Wafu ana te le so loto e te luifo te pūlou. Anga ke le so loko e ke lifo te pūlou. Anga ke le so ngā lofa. Ia. Anga ke le so ngā lofa runginga. E nā. Ana te le te lifo te pūlou. Pe uma yalo wola i ngā au. Ai o le pūlou. Vai e. Ai alu ave si lo o matua. Le ala nā le u te whai atua i te oe. Au ai te lau fefe. Le anga e le i to atuli ma ifo so ti nā i sau. E le ifo so ki ngā i sau fefe. Ioi. A o lau fefe. Ua wha mawinga i le kala wha soro piko le au a mio va leo le poroki. Ole oye onga le Swass Construction. Oye ona. Swass Construction. Pe yale na. Pe yale uso nga o kia la vea. Wa Swass. Le ai no. Yeah. E nga whaia uma ioe. You know, o te whaia tu mea ia. Le nga a e ia hau o kou fo i e sa moa le kou ke sou kou lo tangata e whaia wha maongi ma whaia ia. Le wingo la utala e au fiai ma o kou wha masingo ma vaenga whapenga. Se a kou si la fia e o kou o yengi wha le kou recursal kou ma cases. Ioi. Step down, step out. Step down, step out, step aside. Stand off, so. Ai ele ma fainga ko wa ko e ko ke faia. Ele ma fainga ko wa ko e fainga fai unga mo wa la e ko ke emotional. Le ai ko ke fei kai le player. Hate the game. Ika di ka longa. Ai ko ke fei ka fo le player. Ei. A ele fia ele la kapi. Awar ko la kapi. Ai awar le fia fo la kapi fasi fo la fadi fasi fo au le ai. Ole wingal ole vaenga la naile. Ya, toi fo i mail dala ya le misio masiana vai. Ya. Ya. Ole nala wale mafaina. Na faawa wina le mena le to mana na o ai e solo fuar fa masingonga le ai la ua faawa le tato fa masinonga neo se fa tu la sina utala le ale atau ya le lango ke va ai atu wa matua i au mai wa mau wa mai u mai lunga can we have those photos of the other wa mai u mai lunga e si to ina fo ilea si to e wala nga ka fa ya ku ngai upu o le ai mamoi e fa pe se o se upu fakuru nga me o le memo yeah, that one. Yeah, no mata. I want to acknowledge o tau lunga si upu kalame fa fe lolo ni tau viewers i lo wala nga ile lo e kanga pur kalame. Yeah, the other photo, Carl, please. That one. Sira mai. Makua yau mai hai runga e fongo koe wa mimi kakamaro fonti. Mika malanga. Wa mimi kamare a mai ngai runga langa. Langkan. Kusu papalangi eva mai and vai la longa fa le longa konga mai longa konga le manga ia mai mai e fa vai sa o ma ko foi sa foi fe isumu fonkoi we sio kangile nga mai ngai or veseli na ma li e si fetu la utala ale te foi tu la utala fe ki ukal mora si la fia sa mo ele o si la fia la ele o sa mo me le ore kangi le ale una le nga sau ingai le nga ma exposing a kunga ile si kai mi le nga sau ingai failang kangi le fonkoi ai wa sau failang kangi ngai ai va ya kunga ngai ele sau ai le ko nga si kai le ale ma nga me nga sau fai nga mai le kusi ye mai lang kusi ya mo kangifa fe ai fo ia lo ia sa fa ia kui o malonga ko wa ka kaunga ko counter kusi ma fa malama ia o nga
O le ngimo ngā kua ngā whongo koe wa ngimo koe. A lele woso koe whai Samoa kangi whakarikari mea. La kuro whai. Pefo ringa mai ele malosi e Samoa. Ele malosi lo ia mo whamsingo ngā Samoa. Mo lelo Samoa. Wā kasi aki ke at ngiso lolo. E ale langa mang koe e sau ingei kulou. O ingei ele corrupt ngisi. Kau ngere sao e ko mea pe sao. O ngei. E sau ingei e kusa e mape vai lo ma fau I le kau e fai ore kele o mea translate o por kalamea e fai ore kele o piangs and songs e le ma fai fuinga e mawanga ngi le o leo fui ke ra kokongi kai rosu se a me se wori kai a wori ko lo yo wori ka wa sau lal ka malo sau pingi mayanga mei ko ngimo kwa ale woso avela nga kangi Samoa po ila le nga lo avela be oi nga avela ku po se lo kan kangi nga lo avela esa ai usa vaya ngi se ke akore a mengai nu ngai producer fa are me che bang o vadisco isumu si wopi ora ko ke fa fenga ni morka mai ki ere maule I wopi ora au mai ngai runga ya ka ki ai pe inga vai mafu ai pe inga ko su mafu ko ma ko nguku o ko sare la umange ala voi fa oh wa seu kire ai o me foi lende asiaka a wa ave sanga kusi fa pe ma ave sanga fa se fa pe pola se lo nga faia o foi ngombe o le wanga ve mkanga lo leo ia la voy am tanga lo leo o le la yo mo se kala ro ya o fa mo kala ku sa ka di me o le a foi lo te faia ale la sangue lo ko ele yo mo se kala fa aí fa fasa o le ve sa ka di le cuisine ale po mai na fa ka di lo ko e be lo o ai ora ka mo porta wanga me di mai diskanga ka ya so fe ka unga ku ngar ko mengi e ka karen ko mengi mai se uva ai ku se ir ka mastarenga lea asiata maro lava o matua I mai le anga lava porta wa le to ya nga se nga ruenga po pa lo na puka se tu lo sorry oh te vai le message ka ia ma rosi le fa ma oni la to tonga sa fa dus pa ia e no fo ma le tene o le manto no fo ali tu le vai e no fo no ci si no ia lo que fai ka e no fo ma le tene o le manto no fo ali o kinga ingare kinge kausi and so on and so ale wa ver ku se fon ko le fa ko wa ngola ko kam le la te fa tu la tala o le kusi le wo ifo mai lunga po o ai ngei leo wa ka ngofi a o le mea e fa ilo mai leo o le ikali ya ko mo responder le anga e hia foi fa mai foi a pidi e fa ya ku ia e fa rei ku e ka mai so e ki kiru piko kasi kau e lua so se mea lua piko e fa mai pidi ele ai o lo que kiru piko fai de e no go Samoa wa leva o fio o mai se kai la o fa rei ku mea wa ia o le fa o fo fon ko e expose ma de corrupt from kangaro nga le mai tato ye le wa avere me fa mai au tau no watu mai wa uma nga fa ya o so enga le la o fa ya tu nei tato case wa case le la ka ngoi fa ya ku ngora or ko to le tau ya e Blue TV ko le la fa ya ko am submission to te lo to wa uma le leina o fesilia tu tonu ole famisinonga wa uma ngo usu ea po o yaise warrant of arrest ya ka uli atawa sa mo mal fa fo mo
wa o manga confirm mai ele ai ma se nga mea a fe se fu li mo ngia mai se fu ko mela a fa lo fa kor kamale o mala ya o mala ya o le ri o mala ya ola o le sume palo kangi fo ile le ferro wa ya fa pea o le winga la le te fa ya tuai o le nga fa o so mai nga po lunga e va nga le la ko ka mai fa si phrase nga o te tau no do sorry ele ai ma se nga mea o isa moa ya ke a o se warrant of arrest or whatsoever ai fa fe kai o le o ko wo mai fa ai lo mai ko fuanga ia mafu ai pe inga ma ko fa fu Io to mafu mafanga ai pe fa pe na ina ma mafu ai pe ina ia io e fono toe e singa la ava e ono ya te le wo fa ya tu la utala le wo fa ya tu la utala e singa la ava o ele stanga ta to titi ya e vai tunga wo so mai o matua e ono lava mai o ono ya te lana fo ile te ita ya te o lo tango ile malo i si fale ya au merki file lisi ya malo le fanga kasi nga vai nga lo fo ngal par mi o ko nga kipi ese nga ave ese uma official malo mo fo nga ye fale ya malo ne si o la utala no ale na le atawa le fa mai ele wa ri o ko fale nga e fe ka e ko ke fai ki o le malo ko nga wela e fo ile e lokala audi ar mari ko ai ko wo fo ai ma fa ka nga mali e ko kupe nga mo wa lisi e ko ngia ko ko fale nga fa nga o isi official malo voilà menga ko kele fia ya ga ko kele fia isi ka nga kai wa fo ila expose ko me yang nga ko fi ka mai lola e ya mai lokale ile I will get him on young. Correo, my porom. I an evil. Kilo voy a siaka e me mari. Ko ki pe lo va so nge fun ko me ring so fe langa su Ia. Sa mai lang kusi. Pai kari kusi. Sa kaula nga mau se o nga ya kai. Ya nga ia. O me ka foi pa fo isamo. O le avera kusi a mari kusi a le lo ya a la ku fa ba le ya le samo la ku fa ba le le samo le la o le a o providing ia fa fonga mai la fa fonga mai o to ia le so e o e le IO investigation officer IO work unga o e le nga e investigating ar kangi le mar so li mongi o ke le lo po wa ka ko li mongi ma o isari fono toe o ke le loa po waka ua koe fongo koe ia oe. Wa umanga sau e sua o ngei ai sau para lua kui ngei. Ele kalia ngei. Ele kalia. O ke lo fo ile foul fa fonga mai ara fionga le suir komsinga la o fionga fa masanga Samuel. Le wa fa fonga mai a fai o ye se case fa pengei. Le la wa fa fonga mai mo le uru ai kaimi. Nga sau fongo koe i ngei fai langa meanga ngei para lu kongi fa fo New Zealand ele kaulia. Bo umanga present yai ma evidence. O le mea ngai kangi suru ai, ma kangi loku ai, fai mai. Well, it's public information. O langa sule ata wa fai mai. O ta uan ta fai atu. Ua aru saingi siaki. O ka uan ka fai aku. O langa kamale nga aru nga oi de kupe makala faa nga oi. Nga faa kau ai aisa, vai. Ua uma la nga fai mai la nga kangi de nga. Mo fa fo mai am tanga ngo leo o tonu ya nomen o ko uma ye ko ngui papali iniko maspa mai ke ro kasi e mo mi si la fia le e ngai kamali ia me sia sunga pali iko maspa wa pe yer so fanga le suku engeliko e ta wa wo ke ro e ro engeliko ya me Elo e sa la elo o ko uma ye singia o ke lo ya nomen le e fa fonga mai. E o ke lo foi elo sir fia fa masanga meia. Nga sau malanga suranga, sau kongi fa foi ngi usila ele kaudia. Wa uma nga mako providing me uma yai. E oi. Wa uma nga provide yai me uma. Wa uma foi nga counter nga mea.
ia la oso kusi mai le lima ai se su wala o kaninga nang fa ngai alu e su ki pi au kanga vai alu e su re official le o kinga maka mai kai wala ngole official kinga maka mai kai o ingale nga mai information sia le nga lainga nga va ku runga fo ile ma wa kari aku wi ngai le ile news ki pi au kanga vai makele ifa ku se kala ai onga olonga ki nga o wiloa o longa ki nga kele ya kia o nga ile se o por kalame nga makua yo fainga kuai le la ko vaenga le so it's deeper, it's more than that. Ale ke kau mawhai kau whao ngā mai lo ia e ke kau si kairi mai ma lo ia e kasi ala uperonga o e vale ala lo ia ai ole leanga voe le asiaka ole leanga me fon ko lo fai wo manga ku mau lalo en makanga lo ngolo ole sauni ala lo fa vale makanga lo ngolo ma ngai o lo fa I knew phrases that perfectly le ato kusa le wa halu fa valea ko kongo re makanga lo nga leo i sa mo ia lela ore mako keisi le nga fai ingei lau o fionga afa masanga a o fa fonga mai ia ma wau ke lo I need poison ia mera langa le o fa aku le o mo mia ro kariaku le la sen uma kwa ia ile mako mele nga fai ingei maka penga nga nga fai ingei ilanga su le la sen da koksilsilai ai mo mai la ko io e kaunga mai le a wanga nga vakua koksilsilai ele fo ise meo meia e ka kau fo ngo o official attorney general o la fo nga I have the CJ the AG's contact la fo e fa fonga mai official o le CJ la o fionga maunga precious fa pe fo ila o fionga mai avatele fesili ya wa ke lo e uma ya e o a me i lo official ya ale ke fa ya ko o mai ka ko varvorvi o mai tato ai kuava se o mai ka ko ka alo pe ngo fa ya ku to te o mai mau to fa ilonga nga ore suafa o Yesu malanga mi o kongu make sava di vali ku mama ua pa wa nga ore mea ole ma fai ole mi o kongu ya ka ko fiko ayala ia manga mea ko ki kau fau mai ai mo nei taimi ole upu fa ma mafa mafu ai pe o to ngutu nga fa ka ale o fese mea o tu ule matou case wa makua i ku a ko le ma ka fi ko roko sa o sia o fi a nga aka vai le mangan fi ko roko mai le au nga wa tu u atoa le matou mata upu o le mata upu le anta wa to fa fo i mai le mo le ala o le matou mata upu o lo utango e su ngutu o siunu ngā di ilea. Pese whawhingo fie. Ona o la tala leanga na wha leanga ilo utamari anga. Mau ke re o wheko ainge mea o le porokiki. Yes. Onga o le la fia e whai so o le upu lea o le ai lau mei. Ma le mata I whali. So enough is enough. O lesi mea se ia o whaasa o aku ia o kou ia le au pungo ngou. Le au... Ia ngā, le au pungo ngou o le HRPP. Let me clear this. Make myself clear. E le I o... Ia... Wai kasi lea mea leng o I wak mana tuai la. Tasi lea mea le kau a mai e le misio. Fa mai le misio e le counter su whawhikai au o mangkua. Mantua mai. Fai mai. E iei foi lo morianga lai kau fia fai e reu ngari. Oi, ia. Ai kau a kaka ngō kau fia fai ka la po le hare morianga. Ai saunga, fa mai. Lena no fa fai lana tala foi le fa mai le at oi fa mai oi foi le fai anga iranga kala le wori ianga la ko por kala me mai fai mai. E no fo ma fai ngoa se tangata e fa nga ai ni tu tino sao se meola. Pe ka fo penga Oi, ia. Oi mantua mai. Yo mo ko. A kongo e le lengo foi le mea mai le. Ia. Wala ngo lengo nga lengo ka o Andrew. O lengo a sa o ngar fa finge le. Lengo sa o ngar finge le. E oi. Nga ka o Andrew nga baku kusire code. Ia. E sa nge koe mea mai. O le mea ngari le misio. Le misio o le mea ngari ke ka o mai.
no ora ofisidi a oi o re kou kangi ngā le kau avifo oh sedi se ke ufo se ilo lo ia ri o le mele na le te tau fai lau kaunta sule ia teo wala nga ngo fa longo to ia na bofo ma e foi le mori anga le me foi na tau ena sau nei la nga ye foi le tangi a sia a vaenga le ai sa ngo fa mai ona o le tūlanga lea i le whae ngoa ina. Le ai wha mole mole. E o fō i ai ka ngaka o le ainga o si auna lea i o i sala i lua. O sala i lua le, le o le ai evidence o ngā mea. Ana nga pāre wa arka maro ange rufa mai loia. O le ingoa sa. Iko sa wanga. Pamenga wakule. Sa kia kule. Por kusure kode era nga ke nga seri ya la emosu ai vai nei se ko se o ko fa yaku se fa sinka ko kama i cultural foi le learning i le fefi ngai mo ele a le misio cultural learning le mo ele misio e a nga foi nei meia mo lauloia e a nga se songia ko mo oi wa ke vai ku nga emosi oi le melia e ke kaule mala matele o ingoa nei o ingoa ngai o ingoa ka ua isi ngu ai se fia ku pela ukala e ka ua mo oe ke mara lama langa ka kau fa fe kai anga o vai ku nga la fa por kala menga e ka ula mo mai e mau lo ka vika por kala menga le fund me Australia o re ko ha ku le yo kanga ka ye ko ya o ko nga fa u lunga maka nga ruenga o ku o re nga nu o re swafa na me a maile fa fonga mai o so lau ko so fange ya o e o nga mo lau mo lo mala anga la ngo o fa ya o ngo le nga nu o nga ngana ma le nga nu fa lo mai le misio ava tu fuale o nga le mo o me a maile o me a pusi o me a loi me a pua nei o swafa nei elengi kusa e ke kala ngoa loa ma e ika o nga avea lea o nga leanga leo le meaning a o suafa ngei o suafa ka ua i ngisi o afioanga vaila lau lo ia ngai ke kau fou a lela e kau oso e fai mea ia ko e lifo ko ia o le leima e fesidi ka ngaka pe mo ia yaingi pe mo ira ukala le uki fai a kua ia o ai fai lau cultural alenga fafonga mai tavoi se uso ia mai kavoi o for kamalea le de o mala malama ia mea awa le wo tau va vai atu o siana suna le tau faifo le ai o le suafa ia mea maile o le suafa foi le fa nga e fa ingoi kangaka mea loi mai ai foi si kamiki le lenga longo ha fo kai ko fiku ana mang samo tila mea loi lo wa se uso ya tila wo fa nga longa o ngoangi o ngoa ka ua mai e yai sua fai kuai fangaloa le fai ngai ka ko kocho e ere sua fa ka ua i fangaloa e tau o lau mea yes e sua fa ka ai longa yes ale sua fa le pule sili o le sunga ya se yuli i le tausala e ka ua le mea lea mo o kou ia le au mafau a kingi fangua ma le au vai ele i luangia e le mamlama le whasamo a o ngi fui mea se i whakaua i o kou malama hai e ei le sua whataua i whangaloa o lau mea e ei le sua whakaua i lalo mangu ia le ipaka e ka ua au lau mea e ei le sua whakaua i salo lolonga o kula fale e sua wha ia pipi mai o suafanga ma mea nga e kele se nomo ya sa mo nga mea e oi e ai e ngoa o ma kulanga le ka ua mor ko si la fia a o so la se lo ia o so fai se kangi ai kangi o ngi suafa fa penge ke lo la ukala ora mo kwa valea le nga fai fa vasi o lo ia ke le mala nga mea no lo ki kan go fa la we kele Ioi, e le suafa puaelo. Ioi, o suafa kaua. E le farekua o le ngoanga o le farekua o si o nephew le wa, ioi.
le ya foi le ti akono ne ka koriko ya fa po aelo kulo o suafa ngai o suafa ka ua ana ika ko ye ana ana winga na le no fa ya tu vai kele me ye finga wai o kamale o le misio vai kele le ka ua le ka sala fa lo ngo mala va ya o na po te lea se le sona te tau fu ina na o I can offer my free cultural advice advising oi ana o fe to fu mai ya le ya tau o le mele na o tu langa le na la va ya tu le la tu fa soa ana po wa fi ai le na mata upu tu fa benale tau ele karie fu le se manga yo se fa soa pi karie le ma fo fau o le mena ka fa ngo oi ka ngo le ma fo ku sa mala ko ai vai ile ke kai a fa kuskusa i le ka mai o fo ko ma le ka mai le misino ai fa so le un po le o mo kwa ma lalo la va ku la ngale ngo e fo ko ma le misino nga pe fo le fa di mongi fa ile ma ka kyo ka le fa ve le ai se ko fo ngai o po renga le i la ai fo ngai i kako wa kanga kai e kau kako ave fa alo maka kai kau kako kilo e mo se ka yala maka ko kilo e mo mai e se mangaku le lei e fa file mo le ku ya awe vai la ko nga me fa wa so mo ku le pa wa le se pira ka ba po e fie po ila kala nga bio ya ku le na tonu lava e na no fa yatu tu sa o le matou case mo le sila fia o le mako case o leu ke manga o sa ili le ami o kong o le au ke ku maua ale tu ele o suia pe o ke ala ku sa mo o ke ku ai pe fa ya ku lungo le AVL ele suia ai lava ele suia ai lava ia ku langa o le mongi ma le faa maongi o mea ia e provide aku lona lua o le isi vahenga na la yo no fai atu la ngona o fa no la ngana wa mai fai unga fa ka mai kai fa masingu ala tu atu le ile uliko team se to sila o le isi mea o le wa ka penga fa ngo mea ia le o fa kwai nei mea umalo ki kapisa mai ai DNA ala o ka penga fa o ala isi mea si dia ku evidence ni paule mea ka penga mai nge mori mau mangi evidence le urungali e fa mau sali ai le la kala ma le la unga wa anga ure ko so nge ka ofi le akawa e fai pea ora mako ke isla le nga ai ona ua matua malo losi mai a au fidi a feoki a pe ole so me le fa makala ile ole misio mapo ku unga fa sa longa le mari wa do kanga nge so lulu aso kofi aso lua mara lulu e para kofi ia le na e nga tonu lava e sa le aso faraile ma le aso tona ai sa fa si me ese mai o ai nga e auto mai lo langa le o mana fai lo mai ai auto mai lo le fai unga tusia le fakadi e un ko si le rola ia o ka ngoro va ku mai lunga ale winga le o te tau fai atu ai ma me o malava ka ro fai fa mai fa mai le aka le misi o ma ti ia bo nga o ka de ya o wala nga o ele ka e por kalame mai ele se me ala le fonga mai se o lo ia maintain nale ai ke ro o fia famous ke ro la o kala lo fa o fia famous le kama ole misi o kuzo fia ole misi o le levo le sai sa ungi if you le kai e te fiu e te saulemi e ke le kai e o le levo le nga o ai le ia sa ungi lungo te te ai e le kai o le levo ai paura o kala e ka ke ro fa ko wa e ke le aku ka o ala e ke le ngai no le o le lawa e sau nei ma e fai mai o le na mautu langa wa iai o uma na mau mea ia
na pawana o le mea te vai e tunga. Keep dreaming. Whafteitele le unga le whamasinonga Rosella, whafteitele lava. Ia, se I mautu le lei le fuafuanga, walanga a whaapea e yeini fuafuanga whaataita inga I lalo tula fono le ia taua ae whaapea pili. So, e se furu whaaso. E se furu whaaso mai le aso na whaiele ruling. E taatia mai. Ia, e whaiele tu inga mele o le apili. So, so far as of now, o laita oto mai lava. Ia I le mātou team, marisunga tamaita ilo ia. Laita oto mai lava se I fongo le paa maonga vai. Ewe. Wa kakala ngofo ni me le pili a. Le pili a le a fanga ali mongi le nga fai le case fu le. Se furfa aso e kaunga pili ai. Ai no ma singa le wa pili ai. Ah. Wa pakfo mal kain. O kile pole la o le fa mal kain. Ala sanga mafu anga wala I la abinge fam singonga fole wa kilo po se fam singolang kadianga le ko nga a fa ye wole le mai fam sili pe wole ma kalasa o ye ko kalasa wa wo ka kalasa a fa ngela wole le ma fonga ma malala toa pe wole le ma masimakiba wala fa mai fa punga e ka kau o ma kwa le sanga mafu anga wala I o ma kwa nga faila la ngapi ia Ia le puli. Ia mele ia le case la. Ale o fa fo mai malisu. Se fu fa aso. Ale mo dua masinga. Maka le so rufu fiko maki le ngfa le. Ale la o so rufu fiko o me. Ah, maki a pedila me dua masinga. Wa over male le mafo fa o kai mi le nga fa lai. Ai o le ale mafu anga ka wa e ka lia fa msingo. Pa fa isi mafu anga ka. Ma fonga kau. Nga power mele nga fai mongi ka ya ko la le o sa musila. Fa le anga fa msingo. Sa fa me anga me fai. A le fo ko alu foila le. Fo ko alu foila le fenga ngele pili. O ila fa msingo nga kali anga ko nga me. Ia. Mai ia te. Pena ta fai atua. O e ka kaunga iai le me ka o le make sense o lo fi ngau le apili. Ma le me tau o le tatia ia e su e la le si mea. A ka ko mafau ni le me la e halu e apili. Mana nga peno le fatu. E iai le right al tangata e apili iai. Oi, fkau. Ai e sila ngai le a kaua. Kusa o le halu lava e kau apili. Ia a fia la auri se mea. Ai le sa wia. Pe a fai e ke le longa loko. E pei o le mea lea inga ke claiming o ia ke lea le loko. Sau loa la e su ele hit and run. Kusa le mea ngā leo ke whai aku ai e makua le make sense ala vai le mawhauwhau. Ua atili ai o na salo tangata o e lava na maliu waitu au. Fio e siaka. Si o me whawhoringa o mamenge ma te pelo. O manga lo inga le karianga le piti. Ai manga afo le inga e whaalongo mai kanga kalo whainga piti. Wa a kalia le piti. O ke fia pe a kalia le piti. Eoi. Wa la makanga le o whamsingonga le hit and run. A o le mangai ala o langa apili le la whaiaku. Kako wola le ku le leo le apili. A apili loa. Walu roi runga I kama. Kama sasa o le Supreme. Ai manga kuala. Ai oso loi lunga I o. Ola e le si mau mea le la. Oso kulo mara mango le. Ia. O le maanga ia la. Kongi runga I le apiri. Yo inga eke a kapiri pi. Wala kam si le fionga foi a fui mongo e fui mongo ngai fai le case. Ia le manga foi kau me. Kusa maanga ia lo woso loa. Walang lo woso lo lunga ke walanga ngango fai ak. Ese la langa apili la pisa. Masa ua maha. Lengo le meia le ia o ele ilo ilo case. E mo mai. Le matou case ma le ngari o le fai a foko a fai le so lua valu. A foko a fai le so lua valu o Julai. Ona wale fitawi ia le tulanga wal mako case se mangu e faaru ke minge alanga o la ia isi mera sia ulo ia. Ilunga ile famsinga mawalunga e avela il fa mua. I le sifo I keisa e se mai. O le wika le ngo faiak. E le ia la wai paule mele nga mai le unga o le ruling.
ia e le talia e Rosella mai ava no fo ile nei o te tali atu ai mai vatu fo sa utali ile to tele o tole tusi mai ali ata o mo nei taimi le ala avel nei ava no va vai tu fo usilia ma le se fulu mon tupu afele mai mo mai poflu ngor YouTube ma le Facebook faaftai le lava i loto faaftai loto nganga ma loto wa kangaka umale ai ma sesio kangaka le a tau ai ro lofa i prokalame ma sai dingo la mioton o manga o mau ke aru sa morte mi nobody e o inisio faife au e o inisio wo ma mai e ke sira fia fo i mo uiloa o tau ainga o e pele mama mai e le ai mangisi onga o lele ku a lele ua kurioso vai la ka ko lele ua kurioso mai va ve fa ilo mai ngai mea ma ai le desperado le desperado so vingaro le to wa nga o ka umbangi wa ngo amaka ngo fai ka mai kala ko ngafi o mo ka ko kele le o la lo fa o kia onga o la manga ku le pi o fa ngaro o ka ngalo ngalo lo mo fa psigonga yes ele pape ke fefe ke alu o se simbe e ke fefe ke alu o ngo me pi o ngo fa ya o ngo fa ya pa nga ale o te fa yatu o le si vaenga le a tau alanga le o fa yatu e ala ino o fa no le ruling a le fionga tamai tai fa masino ai le ai maseo mai o le wadi ia o ya le misio le masonga kalianga po le melea pa wale mele na saule misio ta umai tangata e fa pele mai ai ma fa se e fa longo kangaka fa mai na ola utalo sanga ona o tulanga ile fa rua i fa ngata le fa rua i o le mawongi livi ma me uma le ya ka le wa uma na provide le fa masingonga i le kama kai fa masingo le fa wa uma le wa avela o fa la la utangi i le tulanga le sau o ka fa maka ura sau Sau ka fa maka ula fai mai runga la fai mai message foi ngale le messenger request mai al hotel. E o ai le fanganga wa e o ai le e ke o mai lo ngei. Le o tala no samo. Alla langa provide ye o le mela kasi le va nga fi nga wai ka mai ka iloia. Ia lo sela. E kusa po fake pages la fai mai. Balanga fa mai vai le melea sa kaule misio nga ngo fa makala le mele kangaka se ke fia so mai foi ke fia kama ai ke re kango fa makala uma me nga va ku submissions o isi va o vai nga te tele la valea na concern ye la lo ia le etawa o lo sa nga le mulanga o sa ko fa makau e ke ku lau ele mai lo ingei ka apero u fanga kulo mana tua o le o sa me ia inga ua sila ka ngaka ua public le mako maka upule o lai ngau lo se lau ke ala kuisa mo le ala e kami mai ai ro maka ngaka i kua i peichesia ma fai mai marka ufa maka e isi nga post ai runga isi tu lo nga post publication o le ala e fai atu le anga as any lawyer e concern e leise si e fa wila so nga kingo Iese o ka ko sa mo le la ke bu ko fo mai sa ngale mu sa mo anga le ku va fa nga mai le oki e o mai le so ele o mo se ka dio le nga o loka po kaki e le o fa madi inga le a inga ku la ngol mari u pengia mi ai panga le atu e le o va ai ma mafa ye le ka mai kai fa msingo e fa yetu e fa mai le kali e fa msingo o langa va ai me ngai mo fake pages yes o me nga ringa fake fo ile winga le o te fai to I o te lo ai e makua fengi kusia ma le ai se ngau lo for fa masingo le e le manga o ise kulanga walanga o langa discretion kusa o langa fa ko fala inga ka e ka lai le mele o le AVL ai kusa wa ka ngia mai I makua blinded ar sila le fionga fa masingo e consider ia a ola ofisili la wa e mafainga ofisiri aku publicly ai a o warua kula ile so lea ai kupu ai ka purpulenga le ia kia o le an me ai kupu career la sunga fa msing e ke ko e fa msing o lo langa aku onga os o ku aku lo ngau fa koi
ele kon ele ai ma se sa ole misio kala ngoa pa wale me vai recent sa mo o recent ma me ia mai ra uri ia mo peanuts lele ka ele o kala ngoa la ulo ia ele o kele me nga finga winga ai le nga po le ya fo ile ma lo si or finga ora fionga ya leone marka mai ka ilo ia lo ku mo la o case e ave uma ia e ku ua ile fai kalia or famsingo ale wa vaku ko kiki fa ali manga sau fa makau pages SL sau wai e ke ku mai ro ngei le wai lo le so le la fa ilo fa masingonga a mea se fa mai fa masingo ki sau le ama e ke maka kai me ke o mai ngai pa a menga ngari ko pai o ngi lo kan ka le ngi mo se fia ele aya ma se ko mangu ngare pa war ko mangu le la ku yo foringa nga asia ka male ya kawa masave mara vai ngai pa wa yo ko mangu le wa ku sa foringa ai le ma fai nga sau se kanga kai ni fo wala fo ile ma e mara malama e uma ai ko so ko ma ngai er fal pui wa to sila la o to sambo ele le o fa so ku meia ele o sila ia il fa masingo so safety le ala nga le o ke fa ya kuai le ai maso kari ko winga ale wa ala langa mai li mongi ale o fipunga mai vai ka ko ia vai le vave a wale o ngosai ka ro fai a fe o ti ma pa nai me ile mana na o te ru tu samo shame ale me foi esa ma fo le pa fa pe o ese finga ngalo fo yo fa masingo ya mo se ka ko fa nga malo why don't you offer full protection ya asiaka for 7 days leo yeah VIP hotels ngale lakwa ti ko so ko sa ngi ko back to normal la ile la me ngale pe fa ngo fa penga a le ula la sunga nga wat fa masingo fa fer me ya fa ko kongi mo fa masingo a le winga la a velo te fatu le se ita auto le langa le wa mai evidence o ka fa maka wa di mongi le wa mai evidence fa mai o lai fa kari me le si te ke la kuloka le la wa mai uma meia la wa ave fafkai ke le wa fi we pungi o ko loko wa to mai la vai fa ali mai thank you very much thank you for making life easier for me le la wa ave o ile legal team silange e ave fo il official lawyer city se silange po fea ngai ku ai nga me fa pengei o lea ka kaunga ualu ila ukeisi ngo ukangi ale u fola mai ai mar fainga fa pe o le ka kire ke sa la wa yeah sorry if it makes sense ngai me ai ngia kungu ale eise extradition so what approving e ku so le la mo o ngia lo inga ia sa o ngari ile that's the whole thing behind it man ai la ka ko ye ngo wala ko le sa mo e kau fainga ai mana tu mai o le mea le kau fai aku o mai le urungari ile present mai ko evidence o mea ia ko ke lau mai ia upawanga that's all I'm asking prove it prove mai po ai ko ngulare kai minga kupu ia mea prove it to me ale wo ka penga ko foi penga o fa ko le ia do ele ai se me sili lo fia ia le u fai le DNA o mea ngo ka mafau lo mafau now let me elaborate this leva ngo ku mafau pe o le mea ea o le a of la o vai la do I need to do this o le sitting nga lo mafau le eto do I need to do this DNA testing thing I know God knows my wife knows everybody knows it in my family a le mea wo ku le mai e ia mai si kanga ka wo ulau wo lunga inga lo mai ka ur mako ainga e ai e pe e folinga mai o le wa aver fa porokiki ma me pe wa le li fa e ma ka ko ngui me ia kusa as long as e ka ke ainga e ke HRPP pe wa e te ka longa ia ma oi me ia o e to mo kusa wa vai ka ko le afeki le anga le mele finally ora o ka kalo le ile akua inga ua sa ile dia ku sa mo e ma fainga faisa u kangi le ngari ile la ngai le yo sa mo ile o case kasi le me ia ka usa o le misio ile ku
tau tala sao fo ilo ngutu ile tunu utulo la challenge le avaku ele io se uru ngali ile Samoa o ngo se mako case le ai nga o Samoa ka fafao ma o test nga o me mongia nga o Samoa e ka fa lili mai ka kongi ele ma fai ele fast nga lokala ua a foi o le kupu ka fa leanga ai o fefe wa ia ku Samoa ele io Samoa se mako case let me set that record straight awala ko ke ka ngo fika fa victimize fa pe mai o le wa ai ai nga o siu nga ri ma ko case anga fea nga o ise ma ko case le ai a o le fe wa ia ku pe ia fo ile le lai ia la e un kanga ka mama man kanga ka ile ala ia lor ku la fongo a e solid ku la fongo e ka kaung ave o ku la fongo awala le fia e fai de kala ma fakur kala ai manga o yelo entitled ke adwa ku Samoa ma e ko fero right e ke lua le io i Samoa onga o se mako case nga lua o rua ke lua ka fafao ma lua fia show off solo ai loka i lomo o rua i Samoa i lau kangi o le fasa o nga le mea a faila o le urua pay le price ka lo fai ka kangi mai le misio nga po ma fai mai o le wa costly le ngari i malea so what ei o ke e sa ola o kara le fa mi li fakse se fa ma ola wai ele ai ele fa yakua we a kau kala ma faku kala ma fai kala pay the price esa a e loa le lei o lo nguku e kuku mai ai le afi lo kau fa leanga ai wa kangi se sia oe o nga wa esasi fo i lo fia show off i Samoa then by all means li foi fa sanga i menga awala le sau oe kau fa valea mai lau sunga le lilo awala sau kau fa kanga kau fa valea mai le valea uma kangaka a ko ngwe valea ko ko supporters ko wa wecha pipi ai awala sau oe kau fa kanga valea fa kau fa mai ko nga kala ngoanga le lalo langi fa mai ia o le fo ua te tauna sau Samoa langa wa matua a fia siurunga li ile asa kau fa ya kanga kama mam ka afa ku Samoa la o nga masengo so Samoa lo ke o le koyo la mo le ko le uri ke o le koyo lo uri ana se ka ngonga le fa kai ka inga fa ku pulo le la ofisili na fa tai tai la fongo koe ma oe le misio ka ngo fila va ku Samoa va ku la pe fa inga ru karikaria se fa ila lo rupo o nga la ku Samoa test mo la ke mi sa fam filosofi lo le koyo oe le limongi faya kanga kai ro kumo mo Samoa faya e o akuro la le wori i Samoa ia mai pingo kiro la ia pe mo ila mele ko ki fai mai ai ka ko ye leva te ko so ngi le video fo ka kala ko pa election no fo pa election na vai mo ele ya le la pa election le la so pa ele ya la mele ko pisa le lo ya ka le o ma sangi ro so ele masangi o le me fa mai o mai la me la mo ko fu ele masangi mo ku Samoa le na to noa se lo ga se me ka fu ka ma ko le papel ke o ma ku fu e ka lu yo ko le se me le ma ku fu ele me ma ka ko e te ale wo fa ya tu la utala ta tu ta alu fa pena a ma fai nga se kiwa uma na me uma e oi ai ma nga ya la kangola oele le kamaola malaia le ko oe limongi la o fetua o porokala me uma you watch this kulowa ele fa pe fo yo ke o se ki a kongo ke fa le nganga ma me uma nga ele o se angeru ai a o manga kua o porokala me uma o le a o pisa ku per ko kulia se o kinga ale la o fa ja joy wa uma o te le to avatua se file mu lo loto yeah e te le to e batua se file mu lo loto o aso uma e te faalongo pea nga ko akuli lo ki nga ya oi aso uma ai ko akuli mo singolo ya kule ai ko akuli o aso la e faafonga la ya ile to ai nga tulanga ale wo fa yetu wasi se tele le to mai awake le dragon la nga mo yar ka la ko ia ile ifia ala irunga ia mea ale wo fa ya oi wa te fiu e su e se mea e te fiu e su e se mea tasi. O ke lo fo ya e o ki lo fia fai mai ke koe lau awa o le taimia e te toi wha amanga mai ai le mele o le lau mei mara
O ele si ele vea ele lisi le ole. Fa popo I malo ngoa. E te fiu e tau su e se mea leanga e te whaasanga mai e te ke fiu leo o whaiaku o tau uma tau te fiu ko ke o e langa mai lo kua ngai o ha uma ngā mea si o kaimi ngā o le ka whao o ka malo kaimi ngā ma Eva ma Elvis mo Tom Jones Kenny Roger Taimi o ma feo ai ma Michael Jackson e oi taimi ngā ma ko Mingo ma Beyonce ma Bruce Lee Io pau me ko ke aku sia kia ko oh yeah or ka malo nga ya feo ai ma Jennifer Lopez e vai pau nga o me ko ke maua fa mai vai best friend asiata ma J-Lo vai Godfather ma good news la le wingo fa matalang pau nga o me nga mo me o e vanga kama ke maua io me nga o ke alofa e ke ro me ale ngofa o ke alofa ku ke alofa o e langa o fai pule e re o se fai pule le ya ka ai nga o alofa ku ya ki o e mar nga mo nga ke eku mo oi o ma mafateli ya marsi silale al fof kara ai marsi silale ma lo ko nga fai pule fa pengi ole ata to wore malolonga a foi mai ole ayer ka ko ke pese langa penga ma fayak kai mi ale mo ke va ma Tina Turner o Hannah Smith ta chawon malolonga a foi mai se o ka va yaku polan mele ka foi meyer ma ko ofenga wenga te fa welta tu fa so ne vanga fefi Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome.
Oi, go. Come with me. This is where our adventure begins. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Ia, toi whatalo whaltaliu mo programa le vanga le viafi. Toi se furumi te tali tu lai fitu fitu. Ia, mai alta te programa anga le ai le mantua o nga man vesenga le viafi nei tau ti toi on mo si tu la. Ala tu pa tu ia e pe isi mere tau foku mai au kafa. Iyo wa sangi era o fenga renga ia mas forka ko pulele. Ira fio ho ia nai ia pa pe ho hana ma ka. Ere pai fanga no inga la ko kua ma te reo kai mi fo i wa ka ko mafukai fio ile ko mo viano fio no fu lima kausa no lima kausa ya fo ile ko la ro ko ko ya pena fo i si kai me kele lu mo pa e o fa ko le ko ngi sia so skele ya mai e mo ro sa ile mo sa e yo ya mo mo ho nga me o ka ti ngi ya me si lo mo su ya a fa fo winga ro no finga ngalo mo ro roko i de keke usa ngi e kako o fanga no ima fa buero was fanga no fungiere ko kai ya fa te tele le atawa ka fa fa te nai ke rola o le ke le i o so ngi ngar ke le ya kia la ko e ka fa sweet ai be wa sawa so no ko fa fo i ya ala nga renka kala ko i la u pe pese yang ka ko mingo ya so ya okay tina tena ela sa lo tina tena ya hi everyone ela sa tina tena e usure ka ko pese das faga okay yeah happy birthday yeah happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Siata happy birthday to you Yamanuelo Wasofanao Manuelo Wasofanao Yamanuelo Wasofanao Fa'amanuele atua hip hip hooray make a wish make a wish yeah okay okay first and foremost fa tell tato wa ofenga luenga fa tell fo ile fionga le pule ya markeke lua ya fa marulu fo il pa io Samoa malulu lo fa fo ba wa le vanga le fiafi ya wa luka o si pe no fa yatu ya e fo io ulangona e fo io o tanga taula fo va hanga ya ai mangalo ya ile angale le yo le tu ya se tala fo i mase ngana wale tau tamali ai maisia o tou e alo lofa tele nei tau tua mala unanga mis fo nei fa tau va fa marulu mo fa to e se atu fa fonga mai na yo matua fa le nganga matua so stangata matutua matatu uma uso mtu fa fine ila towe tate va ye aunties uncles mo to umalo ya fa marulu atu no ne fe fito ela boma foi boma woseki ya ya mas se fai lá ngaron le o que ngai ya ya po foi fai olo fanga ya we yeah whatever I like how was the cake wow it was good now you can have more can I have a try yeah now I'm gonna have one
Thank you so much. Wow. I forgot I'm fasting. Okay. Sorry, guys, I'm out. Thank you so much. I wish I can share this cake with all of you. But Fafkaikele, Morifoide, Avenia Vanoa, Molituela of Fafkaikele, Ya Oto Uma Lavasa Famanuya Maya, so Yalas Fanauma, Familianga for you look at Tova. Molia will of Maloma of Fafkaikele, Afkai, Ile Tua, Sicilis. Along Alofa, Messe for Malosi. Ya, if I may Maloko Kelly. Ya, awa avaku fo ia ifafo. Ya o ia ka. Ike o ka ngofo fo I. Oso fa fo se isoka ma. I kala ma upu ma a. Ya, la fo I fa malo si au se utina. Mam la fa fo mai il fale o se o ki ngau varsu fa ka usanga. Ya, me fo ia e fa fonga ma awe ke pole se metasi me se fo I se tamaya mapsua. La ia se mea la se kia. E se kia se ukama o me foi eu que le fare fa akaro kinga lai mo wale malo si fo I male fa tai fa to fo I matu fa le nganga pasta fa ta waita ma fa to melody ma o ko uma waka ua o uso mako kua fa finge aunties uncles peka ke ainga peka ke le ainga a waka ko ainga uma lungo ngi porkalami o to uma ta ma fa le nganga uma mo to fa tua o e lo fa lo ngi fa ka wa ma auto uma faafkaikele mo faamuiaga sili ai o le afe mai faafkaikele foʻi le iataua kai ake o le uso makua o e foʻolokamā ia e mese foʻi o le faapalepale ia e le matag team ia a vevela aku aʻu ua pupuga pe o le koko samoa kuʻu maluma ia o le koʻi ia o se vaega taua foʻi moa faafkaikele lava ia o kako fa sisilanga notices ia le la fa ke aku kako notices in ngi fa ngole fiafi fa sisilanga to fa mana tua to tato ainga fast I Wellington ia fa mo le nawa wa utangia mai le tato fa sisilanga to inato le fono tanga fa mo le lava to fa talo fa tua yo to pa ia maftanga le fast Wellington to po fo meta mali ia ai sila mai le tatou fonotanga masani o le atou suia le tatou fono fa le masina ia ele taimi male aso le uta o ilunga aso to na nei tolu se fulu me ia ele tatou address St David's Ipitone Lua Britannia Street Pitone Lower Hutt ele tasu martasi anga ile lua leoli ia fa mo fa na tu langa masani o tatou fonotanga e meso le tatou la fonga masani alo fangia le tua ni tai atu lo to soi form so mato wola le aso to faina sainia le tai fono ma le laulau fio nga pesita lo fa to fo le tama tua ia awulua matato ma tato maftanga I Wellington ia lo fa tu man we fa mo weekend le sitato fa sisilanga o le fa sisilanga masani la vale ma tato Pacifica Link le fio nga ia fa muina ma le tua ma tato fa le oloa o containers o loa fu fa ile lenga fia o mai Samoa ai te tongi la vai Australia Sydney Melbourne e me se Brisbane fa so tai le tato no meral na utu na tulunga fa so tai le o fa o iva o no tolu fa tu tasi e fa manino tua yaso mataimi ai mai se o le tongina ma le processing e au fia I marikilia I tu o le tato containers one payment fa so ta il tato no merale na le fionga nga fa mo na le tupu fia ia tato fa ausi le ia taua kau faonga le kau fa ausi le skoga pe o le kau fao inga o le aulo ma le ali ia o ai se moni la utala ile se tala ka isi ka ngaka nga ku ave ka kasi ka ilua to e fo ile le ia tu ko ave to e ave e ila isi na fo ia tu right to e isi fo ia tu leo le to fia la tato fa ausi a o le tala fia e te maua I le mauta Samoa I le aso se singa fu o I mangele mauta Samoa e te fesili I le fa ausi ia fa fingo fia fa ausi asiata o al fundraising ia le ia o le tato small tower club
ai e te latu whaafingofie la ngai tele fo ia isi tātou o loa mana tua fo i o lea aso e whailo atu. O isi kau mawhau malava e te maua fo i lea aso malo lo le tātou sisi ngā fua. Mai le ono i le tae au wa tatala umar tātou ka paka. Mō whaataunga o tau mawha ese ai o le whaausi i la vaia. E te maua i le whale i e le tātou lupe fafua i vau ese. No inga. E te ruatu e fesidi whare whaausi esi lea e whasala lau atu esi atu. Ia le nā tonu la e toi whaa. O low first come first serve. E mana o fo i e wawe whaatonu mai. Ia e mwhaiona e messenger mai, private message mai. Ia te au. Ia ona o tango le tā ofi. Ia e alatuanga o le piki lava. Ia. O le tātou whaasisilanga lea fau wa taunu mai. O le whaasisilanga mai le tātou wa o ngā Don Pasco Technical Center i Alafua. O le atou to ia wha mai ne o tai lolotou pa ia mamaru sa moa awa o le au mamala. E le so ona whangota sa ngore gole i eise tau tai awa au pa ia lava ia mai le vavau se i o le whavavau. Ai o le a whakatonu le malama mavili tonu le ifia maina e tusa ai ma le wha moe moe le nei lau mua. O le a whaia le tau sala online ale lau mua o Sangato Ioane Poseko i Alafua i le aso tonu o Iulai lua whelua se furu maleono. O le nei wha moe moe e toe fausi ai ni potu a o ngā wha au popo ona ua wha atupu la ia le au wha i o alo ma whanau o auto wha mai moa o onga ai ua le lava le whale a onga. E te talo tuai i tama ma teine tuai sa o tawina i le nei lau mua i so o se tafa o le lalolangi ai maiso a inga wo ma pa anga le nei lau mua. Ua mātou mana o mia la au tau fiso soani e ala i so o se leni e te maliu e te maau, te maau wai. A wā le nei wha moe taua. Ia wha manuia le atua i lau fuai. Whaaftai, whionga ni pule a onga. Don Bosco Technical Center Alafua. Mana tuatu fo i le tātou sisi ngā fua mo tauwanga kirikiti po le tournament i nā Utah. Ia, toi whaai lo atu. Ia le tātou tournament lea, le tamatoa kalapu. Ia le watu i nā tuilunga. Ia mo le si le fia le toa tele fo i o tau o lo whaima fisiri mai. Ia, o le isi fo i wha manatu, ia o le sisi ngā fua fo i mo le wha manatu ina o le sisi ngā fua me le pone la jau. Victoria me le pone o le aso valu o Iuni loa whelua sifuru ma le 5. Ia, nā watu i nā tuilunga, whaafso tai, ia le fionga i le anavo taua ia Teo Anthony sofe i le numero tu i nā tuilunga, ia wa fo i vendors matulanga whapena. Ia mo nisi wha matalanga a wā le alo atu le fono fau tua me le pone i le rātou foi sisi ngā fua i le masina sau nei le sovalu. Wha bena foi wha manatu Victor Viol la tauia i le wha moe moe a solua sumaritasi anga i le solua sumarifitu. Ia sisi ngā fua. Ia malanga atua i foi le nei tausanga. Ia i tūlanga le atou tue wha ai i foi ia mauma kautwhara. Ia i le tātou sisi ngā fua. Ia, e mese fo, e tau te whelo ai fo i le tausala ia hana. Ia, i le sisi ngā fua i nai Victor Viol. Mō le tātou maftanga le tūlai, mō Samoa. Te tātou entertainments, ma le tātou liki kirikiti, ma langa tu ai fo inisi o au mai ni usila, e mese o au se tā lia ma Hawaii. Whelo ai le fo ia so tu poina i le malai ta alo po le stadium, Adelanto Stadium and Event Center. Ia, o le toi wha manatu mo le tātou account le tolo tamauri o lai camp lava sika kōkoro kamauri. Ioi. Ia, mo mia lau tau soani. I le rei taimi a alo atu mo le tātou tuunga whautasi. Ia, toi wha manatu atu sau soani tau se eleni e tu atu li latu account. Ia po le telefoni nei ni usila. Wha tai a keimo, pauli. Ia, le account tu ina tulunga mese foi o le tātou account i Samoa. Ia ma le barbecue ma tautia a le sunga ya Mr. Falai mo Samoa whaakarikari ma re koakele se i kofo le sosiar ka malo. Ia le nā a whiwhio atu ia e se i tau tofo i le
Tofo manai o le tātou papakiwa Mr. Falai. Whai alu mamau tar whalo le malo. Aso mua aso lona rua mla aso lona tolu. O yuni sultasi tai au se furumpo. I think we have a vaccinations whaamole mole Carl, if you can find that one whaamole mole lava. E ele tātou tuinga. O le fulu, misela, tuyo tamaiti, e whaia, there you go. Yeah. E tāua le vaenga lea poka e lau kālena Samoa i nei New Zealand au kilani sa whau kilani ia ma tātou uma o lea so toana i lea so ono yuni lono winga ora vai aso lea a sau nei lea so toana e whaia i la le tātou tuinga po o ai lava tui o tangata mātu tua mana tu ele ngā ongi ko wiki ko ke mawhau whau ai kui a le tui pui pui o le fulu maisi tu ai ngā tui lava mo le whanau e free ma tangata mātu tua mai le iwa li tai au le afo le lua i le uli. Now, o i la tau uma, o le am whai ono atu e whai le tui o le, inga mo le whanau. Ia ua iei tātou pusa mea ai, wa tāpe na ina. O le maanga ia la, e le whai a inga e whai kui. Lono winga ato o lima tangata o lo a inga e tui, e lima tau pusa mea ai, ua tike o furkoko anga i lako. Ioi. Taua. Whaaftai fo'i, ia, i tātou sa maria ngale leiva, vai au ke alu solo e mengi ngai mea. E fisoso nge i rai tate i lofo i tātou tangata, o le tuinga lea o lo tai mua ai le tātou fono fau tua. Ai mesor ngā luenga so whaatasi, ia a le tātou mapu maia whaape fo'i le tātou medical center. Lea e ngafa ma le tātou, tia sora nei vai aso, o le a whiwhio mai e i latou, e whaamanino le vaenga o le tātou tuinga. O ma tato programa le vanga fevi. O mo kakao. Kako fere le soka yao. Tato fere le santa yao. A siata male ya taua. Mai se fo Johanna male tato ofisa. Once again fa kai kere mo keke. Ko ai kasi. Kakao. Ke ko kipi akoma. Ya, fa to faina, ma fa soi foina. Maria. Ke ora ngai firo le. Wow. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way.
Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. Oi, go. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa.